Tigin Paing ko. Well, kiwo. Alle ngali ko miyak tututan nga kataga kaslan card nga nakade ako la kadin tulla ta long mun kata kaslan card pang. Ngai alle ngan na pangan wi kom tigin treskal wi likiyac ma kulacnsap ke KahsInKol nga payment na wala Kosrae ke pelching. Tawa na pen na wa matlas Kosrae kata usi panel nga section wa na kata pel na kata ta na weto click pelching shitel kun kata oana like share live cast lasha ka live cast lowos ke pelching tiging om faka ay kaksakin gat lamalap nga sharing yun na okay okay. Yato ingan siya may ingan. tigin may tutwa May alakato. Naman nomshenri matalan matlas honolulu pangan. Okay. Video mata siya. Nice. Very nice. Nangin agad ako la kadin fashion mate nake puklan kesla. Narake pelching nga usi oni ni kesla lan KahsInKol nakatsum ni rum kun taka nake shiproy. Kafka. Alawo, fashion mate. Kay kilomalap. Na matlas ko sa namnas like share ya liepen si tengan we got kyon su kung kilomalap kaslom. God bless you and your family. Oh yeah.
Well, mitlas Kosrae, lulap Karsluman, if not comment chima, likiyac, in kaksakin, belching a winner kalimia. Tikin Treskel, Katawut Pelagoni Kestake, Shiproy, Katfafashnamit. Lumalap na Mr. Lipan, inana siya kan, ngayon siya si Kewa, ngayon pra, yung singa siya kasla, kusma, wikat kibelsing yan, nakmanas, private cash, sa mana kayo masikiyak pingin na Eurorfin in Washington, ka finne Kosrae, ka Washington DC, na finfella na phone na sang ben na kiprayan, we might lash, mityaw clash mafashtigigat pengi. Kataga ni Bray, kat wedok lagi belsing kat flat lash, inda na yeto min chill feedback kaksakin gom. Kung bigi ka di finfel singi ke spelom, ka di nalo na sum, akfulat kom, akfashim akum bigi ka di finfel singin kain, akkalim bikilapan lang silom na siyesh. Kulo malap na sum, ke pelsi makatanin siyen na kiyas kum karangan kat, kat sustan finfel singi, kum sang kalam sin babat mo shewlash, Midland Church in ganda foy katle. Kat kulo malap na sum ke kasha na kayo pon kayo mawi ta foy katle. Ke kasha ke ouiya mabespes makadinan fakulo. Siya maingi ka deta laman ta kayo rumi. Papakalanggi ka dekin met call financing kain ka dashwaya. Kat loang na ke Great Commission siya makumbangon kat na keng. Kadin kain wita kain fakakikas. Wala na lom na sin. Matwiyas na kayo mahin siya akollah na ke. Nanak nas kat papa. We got ke kasing. Nakmanas kasha pe met lash ma. Met siya klena lash fashtigi kat. Kat met lalal funga bangan mamutulle. May naslain siya mema. Ukasik matwiyas nga kayo. Kasha kat masyak na mola. In fashen. In desesha funga. In tiya manasla. Ta pelo pe. Tasakta. Kum kat palachima. Kanra mana kayo. Paneng efinne metlash mamda lomono. Metlashma ananin lomsi. Metlashma ngal wangan madindagam dada pe euro. Ikestam danin cielos telos chamako. Kumash pele na kayo. Lelelos ingan shikom. Kakat kayo an shikom in pray. Kun kasha katke. Physical ailment lash. Physical limitation. Kakainin disability for kamakatashke. Nanak mo na sakfon yikat lekat papatamasing siya. Kasha pedalik nadash mam dahin prison ki pelsingi makaul. Dahin nakan na laki pelsingi. Ikas mo dahin siyelo sin sikom. Papakulang. Katlutut kel Paul Silas. Los nim dahin kaper. Los tetuin kaksakin gom. Siya flyer dalala sinin koslalos. Maingin usin na siya dinitala. Ne asilya mataka fungulkat. Tasakta wangan mo payroom. Kung gula malap. Kikasha lum ki lusen mo las ni kisarap si masomla. Anak mo na siwid bakasha kat kikasingi. No sinful was kinuknuk in mayon lum. Ay siyungya maluto tayin kat. Kasha kat kitafula lasha. Inoy na ki Moses il som. Na final Sinai. Ay kum sang instruction na sil. Lantiyana akollah si kasma. Kum sang na sil kilfulok. Lela tafula lash ki maluto tayin main siya washi room. Panang kat sesum kat papa. Malum ba maurik ma. Kadalan kulacnsap na. Kadin iskat belki mainge. Kumin yok ya kolik kimeta. Mayen wangan mat kanrala. Talash ay tayo. Kulo malap na siyum kat papa. Kasha kat kewa. Na Mr. Lipan siya ulal. Kat kewa met KahsInKol. Kadin gan raip kunesh. Madan mule. Kifaka clash. Kimapay si waslom. Kinem. When gulo si fanan tum Jesus Christ katlal fungike. Amen. Malap. Mutlawin bela na yung room. Mr. Lipan. Good.
tingin kom kulo manlap ali la ash met tagatari met lash ma taga uchat na ke KahsInKol lowos ke pelching nam nas likiyac shi kamenan nakigat kaywa metige da fash met na ke me na ke akketeyac makate taga summarize she week na phone chinge na tingin tres ke la taga she akfonye outline shi likiyac tuesday metiga tsum na ke mangena kate ko she pa slide makat usot ke tuesday in shi be akes makinye gat ke shifena ke we kitak shi makate tu ya critique shenria en ko mashwe na ke alu lom Kosrae nara ke belching nam nas metiga som in tafla proina shi mataga in keslen shi na ke wa ka tu se met class ko am ke belching en we got yaktas ko na gat fafat na met nam nas taban Mr. Liban skili audio duman anan man lapsa. forget Inge na kasi. What. Inge na. tingin sisaklu majum fakan What. Ngani kin la. okay well ngali tabangan masima problem linyo inge na ngay flok na ke usi slide ka din from kun ma kadash ke msinge Alawo. right bangan kadash ke lesinak tolu akmusrala met tol Mwe Read bangan exitas longolya fosina ke ya foston ngol me kos na ke ton ngolit kos bange Mwe Read chima tigin el ta outline ye ke tustiana le ta fosina ke ya akketeyac ip tolu mai ta na ke me fonta singe kitak siya bangan napnachkan riti wimet nagawa ke belsinge Paing ouiya kom era in Akmusrala Aaron and when natal el tal efadin talik natal usa by kulacnsap keret malan metol netuk pangan kitak sa na medigat fast na meta nganu siya pe tikin treskal nganu siya pe lesinem tolu kat fast na met Okay. Una. Klamalap. pangan masih magat likiyac pe ke tuste we fakolosilal tigine ke akketeyac ki exodus longolya fosina ke we tolngol megos na ke tolngol kosan me pangan me lesinem mai tagal kean masih metan pa akketeyac kalmen akmusrala ordination lamon na ke matal consecration pangan me lesinem she metan aklu me wana shiye ke wana shiye ke akmusrala matal akmusrala/matal ke wulang mata na ke yok shupe iye molkunye ke wulang sashe namna shan shibe riti masingan me oana shiye te wana shiye ke akmusrala/matal ke wulang mata na ke yok shupe iye molkunye ke wulang sashe so aktolu shaflan bangan orala siya lim in kulacnsap wana siya met lalal fun matal falet ke
ulan metol oana siepita luo foslimekors ye akalemye. Pangan lay sinem may taga wikat kashikat ke me akwak ka akketeyac tikin treskal na ouiya kang. Na may sikya ko yika pange outline na pa ngat taga summarize ye kunokon na ke Monday ipru saptal mekors kunokon na ke Friday ipru saptai kors fossin na ke singala kors na taga na ke sapta sipe nangan na ke 7 kunokon na ke 7 an ipru it kors fos singal lime kors na ke me longolal kors naraga der shrelik Monday Friday 7 nga taga summarize na key points mayok shubeke kunokon tolungan nga taga akketeyac na tikin treskal da taga rela manake Tuesday Wednesday Thursday ke puklan liftikas na silbe Sam Shokton ngol tolu na tokoyan na letagam tayo context or introduction context na ke me lesinak tolu makatash kamising Akmusrala lan metol the ordinations of priests naro evin go wasli tikin treskal tagam tak we go was ke Monday dudungen Tuesday dudungen Wednesday na pa dututenga na pa ka chipet ka kateta summarize ye mange emphasis ma katin chipet ka someone yok shipe ye mange emphasis lan kaslan gata na katin chipet kalweni na kan capacity ye kai sisifengan na ke sifela lapsing the ordinations of priests na tfana we chemet las pange chapas ipsesrikli no mga taf me totole keta na be patient with us wana tikin treskali lakyalim me Roy we got katin alle tafela mapayalan got we na me kishen proy siya malan got pamange wang in matafong lalan got kat fototila weapon na may priest ka may tol falat lang klik natin kat ngeta kisi mga katin nakyalim me in we got na phone na bakit ang yok lang got na siya sky siya lord makin god finfella siya ngayon in fact kasmolal nara with that being said kadasong na tikin treskal nanda ka akketeyac siya was sila mga samaningin na nakatrasong matak usye key points na ke lainon kors kan na phone na mante na ke 7 wana ngakalam yung era mante Friday 7 na tikin na taga summarize siya Tuesday Wednesday Thursday nakatfast na ke introduction context we phone fa yen me iplalap tolu ke na ke shen riang now with that said kum kulong malap ke artlan mat nagawa na sige kamenan ngali kamen lo tikin ngan we kum aglen kay langan tikin me ke langan the van goes Cham. from maybe ang cross shrine na Missouri state ay kashos na Procula Nathaniel kay wo kaksakin kat ke moldas kay wa kulo ke sielen sasya kulo malap pangan comment namnas fingo mas wikat ke studio lowos namnas tigashi comment with that being said nga somnal tikin treskal lang taga akfon nilan no phone na mga faka nagat fasom na ke summary lang kay sielen ngan ay tamlil chingan pataga pangan tamlil Wilson palit kulo malap Kaksakin Pangos, Kosrae, akketeyac, kulo malap. Preston nanen Sacramento, kulo. Seto. Wes, kal. Bapangan patagangan. Rollinson Jackson. Klik na mo si pange. Elala softball player si pange. Na Kulo ke Arsenal Rollinson Jackson. Wai glamalap ki Arslosan. Ako na smetigat fast na medangan sila ke unsugungan wala mas luwo fakat fast na met. Kal kulo malap. Agasla. Kulo ni slatigin si Sako. Wana. Kal pangan. Wala. Umesam la siya luke lensinge kumeliak masinge ekasa kumbe. Uy, kasi kata ngayon pacl tikinisler na shake up. They've got on na pwon so kung Mali ali expand yan.
Mali tigin. Explain niya magana na play. Lama suka. Kaya kung syukan nga siya bangan tamtal yay ko asan ikaw pan ko spe from killing. Kulang malap yay ko asan kumasya killing Texas pa kasi katangapan mo masyong nululo. Long last na ngayon pinta ka tinosin kasi niya. Tigin pa kaya harsh difficulties. Mauna. Sak na syuk. Okay. Kalbo. Fast na namit. Machipe patagongan. Sipe pako nenalify. Ikaw kulo ke kaspo ng malal. Kumo sifil akyokye in kasakot. Kulo naman lapang ay masikat faki piyangan. Amna stige si kamenan. Inakikat na kayo. Focus la siya. Tigin tres ka dafat na sigmo. Focus la siya na nasing kasaw. You better believe it. Yeah. Now, the only way to get there is through the Word of God. Now, papenatlik natin God ngerong ke sacrificial system sing. To get to the presence of God, we need to go through Him. Akwaklan God. Na akwak siya mataga ke New Covenant in the New Testament upang Jesus Christ. God for laulya utyak lalal fung likiyac makuluk inpao lalal fungi lail modigatle. Pangan grace, pangan langkalang yoklan kat na si kum sing in compare na ke sacrificial system si ke Old Testament. They have to go through a lot of forget kishe enwa kosro ushe falao insang kishe kin na singat. Mama phone la siya pataga na rush. Yalu tao sin sumla kat ntak flat si ke tisyambalan noon tisyampa malam na kayo kaksakin kat ke mass Christmas large pangan. Well, Preston siya papatagang ay katalak kulaman la Preston ng Sacramento, Preston ng Texas siya papatagang Central Texas. La Minister Calvin Nigexak. Kulaman la Minister. Mga finrangan de taxi ko nga we kom kasi inoy lang sila nga. Kulaman la. Tigin pa kaya. Kumsang na siya. Branagan long no? Oh, kung siya king atin along tigin. Yana. Atin ay parang siya class difficulty siya. Sisak look. Una. Langan ko na lamit tigi. Grab. Long percent met si magasla eh. Ngayon we go invite Mwet lash mayu utyak taring eh. Kat akollah na wiowos ke maluti na ke week ngayon. Kat samtek taring ke lenigash masumla na tuku kat taka pe akketeyac ke samsi uktong dolu. Samsa ko nge kade ushepe piengo. Samsa ko nge fall na pa na ke pelain as brotherly love in mashlosh. The masima womakat mutawaek okoku nene inge ba kadin kain ushe lessons ke weeks na phone jinga shaman ke nakat isyungen kat na makade ka nakfashila o ka kade or a sermization lasha meral offense ke kunokon nga na ke me nanakshi ke shenria nge na kat sifac si matrala dem tawek na tawisho po fale ni ke may ganito pe litu ke kashalan kat o pe ke set na paneng mamakat me kasek nge ekapein fa akketeyac litu ke kashalan kat o pe ke set na shenri kat somnolomalu we met lash ke fellowship the bangan lemister in a nutshell ma ngalang jakalim ke na flow not bella na room va nga flow ko sisko ngain me Faragan nge me ingan klumalap pala flow na room. Okay. Tigin kung kulaman la. With that said, katina ka din sumda or summary ke lenon korsngan. Naroon nga kalamya kadamta ke mante. Usin na key points mataga ke iprusaptan mekor. Iprusaptan mekor fingum ash kesit pesum long nas katara ipru limekor ke mante ha kumsum na ola session share repeat kada pull out magana ki me mayok shube ke mantian da ke me iprusaptan mekor kada samna
me sifac na ke mandiabangan siya may tol falat pakotin siya may tol falat pakotin nash me fos singelakot na fon bad na me ipru na skulangan yung siya no chintik nga ipru lime course katli lash fos singelakot na fon nash ipru tolu paralik fos singelakot nga nipse me dapa me mainin na in arsh yun may tol mainin na nakatram kun ke mandia kalamila masi medan pa may tol ko ay prisingan inanan may sesifan. That's the requirement. Elena na in may sesifan. Teka in when fingatle buklal ipruel akalamila post reference matsum na kelupufen ma. Sheer requirement ni meta pa teka in supernatural power ko dupufen pa taga aro may tol ko may sang na sin karing priestly uching na sin in or Kosrae na sin God. And then human being sin. And then Mwet sin na. Even if when Mwet na kayo wafatoto le, at makuluk lalo. So, ouiya sin nga katila requirement si pang. And then Mwet nga kat na fon na fatoto le, at makuluk lalo. So, kadin na ustaga sacrifice lash. Baak wakchel sang na sin talik na din God nga. Me the priest uching nga. So, the first requirement, you got to be a human being. If angan kat flok na nake siyansap tatolu. Eto manif siya akosten arame or dal patatyang nake makuluk pa katashkem singingen. Now, if we want to approach God silash nga in the Old Testament, an approach the way God made it. Ara God ilusit natin God nga likiyac Egypt sang masab sang ouiya may nake akflet lalos na sin God singa God matal si pang. Wine makulukan taga iliyak na yuron in the presence, in his presence. Nakatkalim ke sumna ke siyansap tatolu sam na eta menif el dal etek dal koflet fall dal ke sang siak fixo kung lasang dalek. Akatel taga sang kulun kososo sang nokomantal na. Usi point na si kumkading kalim gela. In human effort, you cannot protect your sin. There's no way you can protect your own sin. Ena taga urun katme. Naral sang kulun koso, sang nakumanla at menif, naral somlagal in the presence of God. Ne musyeng ito sakta even before that, katil relatary means of salvation chenge. Pataga fon lage priest me falat shafla wangin shafla yeshenge pa Jesus Christ. Naro ipse metan. Taka nake requirement lan Mwet tolingan in the sacrificial system siya nga pa na Mwet siya. Men makuluk lalan para katil rela system siya nga. Even Mwet kuluk at ako narong God, na dan approach the way God rules it, God controls it. Nara Old Testament rela sacrificial system siya nga. Taka lige masyaklungan nash takotin lan Mwet tolingan. Compassionate. Nash. El dad Mwet, elos karingen makuluk, talaga immediate makuluk lan Mwet Israelingan. Mwet tol singan, priest singan, I priest singan, nash compassion. Talin to la Mwet Israelingan, talin na nakasya pa. Nara requirement siyaklungan pa, pakotin singan ni nash shilos. Feel me. Common people get me, talik na rin ka nga nilos Mwet kuluk or ay prisingan nito na el sifena el Mwet kuluk elena na pe inkenek sa kumain sang molo la sifena pe na if inga Trump ramang ka tliya na pe la foreshadow ka prefigury o yesi machisis la daga wang chat na makuluk lal kes bin pakoten lal il daga elan na fon na makuluk lan fela singa. So in a temporary sense katil rang sacrificial system siya nga rana mo requirement at luwa if ingom matol sila na nash pakoten lom. You need to know what's going on in you about your people. Kung can feel the way they're feeling that day ninam dalin ninam kasha actually siya nga pa len kaksakin orala kaksalan Mwet Israel ngan inela makuluklal na si Filipe orala kisya lal si fena inela makuluklal si fena. So
requirement che meta ba me len mai che inash compassion shell na len ro krisyangan na ela makuluklan met Israel na ilchibana metigel ara malan met Israel len chibana ela makuluklan pa offer up his own sacrifice. Nakate 2 inchenge shiba refocus maka from kunke mante we akketeyac tu siana ke me lutu chike mante nga ke ipul me gostana Jesus Christ wan makuluklan el de na inen sacrifice himself in akwoyel life fatakana ke wan el Jesus el me el taga ek laman mache incarnate el taga isusle conceived by the Holy Spirit el become a human being kachivena tagan naman maita in real requirement che met ngan ina in mache na el compassion yok pakoton lal wan makuluklal yok pakoton lan keshmen lang sikawul lan kat papatamal el sang na shel elito we're going through elito what we are going through on a daily basis na masima difference ke sacrificial sika met tolan met Israel ngan met tol fala chingan ena in sivena ela makuluklal Jesus el dena ena el pa perfect lam chingan el pa me sang na phone chingan ma etaka ela makuluk na kayo men el pa me el kat sivena wang in makuluklal tasakka datakan kisyakanal la offer up his own life finchak sinang akumin taka kapasyang na ke to ke may ako ke Old Testament na pangan kumina kun may che kumina inash pakoten yoklom pakoten lom na sin may da kumina na me masing afakingin na me in sivena kisyakan na mga nila makuluklom sivena na shaflan ba me enena na in shol la sin God kumti kay na ngay sivena pastel ko ngay sivena may tol in the old system enena na appointed by God himself nara kadel fat na siya Moses siya Aaron etalik natalingan elos pa may tol for life emmet sintalik na din God ngan na shuf siya katyalam kaya shuf siya lo shufak tolu siya pa Levi elos pa kuno ka din sacrifice we worship mana kayo elos pa kulacnsap siya nga na wala met laltal na kayo finan Israel into ka narun God nara met tol ngan Levi shola sin God akwaklan God na bangan approach siya ngan when matan fel siya elos mata ichep yang fukotol ngol alapos alupukanten finan ichep pero katil siya lasme elangay kowo siya met tol falat plak nation siya Israel Israel aliki fela na kayo inorela me kowo sin met tol lak nations of priesthood na lera of kaya masingan pal sang masap ngan Exodus sapta singal yel sang masap ngan masap singa ule el rela akwak in worship sang na sil Moses panake lom nuk singan el akia na fon na the way they approach him met kuluk ngan evingom til geta ka in my presence pange mai na kunden ak fashke evingom del kanausla na uni ko usi pange ma akwak singan na kain tu ke ipse met ngan forward nega New Testament na pa Jesus Christ Jesus Christ el ipse ka ko requirement siga Old Testament ngan el na follow manel pa kachifen Levi shuf na kayo shuf Levi by metolo Jesus da ke shuf chuta shuf ka ko wangin makuluklal el pa kisha shaflache el te ma ke Levi el ma ke shuf chuta katliye kalan katliye separation singan na sacrificial system siya Old Testament nga el foreshadow yung mga na prefigure ma Jesus sa ka fonye na now with that being said katsum na ke fossil makers na ke singal siya pata ito ka na ke met tol nito me pa fossil makers na ke singal siya na fossil singal lo na ke singal ako sa kadak chef na ke me tuku ke lalal fungin lom ta katsum li me fos singal siya limikos na ke singal siya la kalamin na paila me Christ el te shifena sila na ke wal lan met tol falat akat pa shishngil ya ke el fak mo
kom wen natik mishenge nga pacl atomom eloya pe fat na ke she force nge kom fa she metol ma pat in oana Melchizedek aka tu in chenge ka tlie la pa penga she distinction la Jesus that the akfon nila na fon na temporary sacrificial system si makatel sang na sin click ni Israel nga ke key name singe Melchizedek from kinyak Melchizedek ke iprusaptan megor kada somta na eltaga sonol Abraham tikun mayon si Abraham elra we matan fala ko siya ya follow ma nephew siya la lot Melchizedek el som na Abraham pa papataman click natin may tiprungen na fon ma el pa may mache mit makatil sila na intaga usye talik natal ngayon taga promising ang taga ke Genesis sapta singa lu to faka pa sonna levi shufngan sonna issues la pelcingen akwak singa mutawaek samta ya concept singa na taga tarila yash may tol che taga na Jesus may tol Jesus pa I preach la singa el taga weapon na Melchizedek el pa nine orala sacrificial sima fon latari ko akwa kitar kamaton before creation even before creation salvation watching na akwa kitar na example si makatliel kel Abraham Melchizedek ngan patagon na ke me akwa na ke siya ta fa singa ulsingan tukun may ulsingan Melchizedek matol singan taga ne role Abraham el sang siya ta fa singa na siya Melchizedek in fact kulo ke ouiya signify la shuf shimai taga aro kulacnsap plan God ke sacrificial system levi ela especially ta fa sin met na kay wa Israel in sang karingan na los mental focus la dala pa mtana in long nuk singa na sacrifices worship ngan na sin God siya kek na manas ke makuluklan nation of Israel to me Allah story metki prisuchingan tawaka metol chingan just like Jesus Christ el taganel Abraham sang it may sang chingan in fact na pala metol falat na pa sibang tiana itak yang may sang siya ta singaw na sin met ngan o Abraham rela papa taman ipru papa tan click natin God nga rela may sang signify prisuchimai fatakato la masing el tiene taga kya kwaklan mai matching taga ke define appointment chipang define appointment chinga pa me lene tok mapat pa when a Melchizedek Aaron talik na tanga mi jatari tal wan la dal te all system chinga wangan la it was just temporary to shal chima ka til dige ke ine chinga Melchizedek chinga lamona ke Jesus Christ la mo tol fala nito pai aklo chinga shigena ka ke fos me na ke chinga Lemmet tol netok. Na yokshibegan kalim la. Mutchichimus laita si nasin met iprunge, met lalal fungi iprunge, met ngayon belchinge los kalye los arshang la los tal. Shigen somni ki lalal fungi met chinge li sim chinge akketeyac met tol fala chilash ngel ti na michel el mon na netok taga na si komishinge be. La meshi kyan shesh mishenge. Kaya fokagat arshke mishenge met tol chilash nge he feels us every day. What we are going through every day. Manakawa magatpalakin nga kanin pro sang na siya eleta la elpa inganik moles mo elpa inganik shaft flashing elpa my source of life elpa source of peace me elpa usie ma enen alas kai sheke molsing enen ein wangen elja na sikom enen alle me katinalde lalal fungi na kume taga peke akalimila el taga laman mai che wangen makuluklal na amne ke el taga ram ministry lala alle kalam ke metolongon koslal tong narun God sheket na mana sifin ko lanisla kop singalagal pangapel chiman ta ketsemini proya na right he went through all the pain eleta obedience eleta el kachifena el sisia posisial in laman maiche in fact el taga rela requirement che meta preaching in laman maiche el kachifena taga laman maiche
Di kela fon na glory la lenta feel our pain din nana makuluklan fela singe in rela final sacrifice singe. Now suffering my and suffering just me and you, human in a human flesh. God given a human flesh by incarnation singe. Born of the Virgin Mary, lenta ka pala makatarang din nana makuluk na kayo walan rela me sacrifice singe. Me chefin singe. So what pain you are going through on a daily basis, pachisel the ganagel, the ganak Isla makuluk nga. Katina ka din woyak na shell. When I woyak na sin katata, is makuluklak nga. Manil makay na pa, kay nila makuluklan fel. So whatever you're going through, elita la what you're going through, elia man kayo. When an omniscient, kat amni elia man kayo, he knows what we're going through on a daily basis. Na wag din pang na shell, me sang suffering large na shellos. Na ito kapasyon na kaya may chimas-mas lalay tayo nga. Oy, makayo kum dalarangan, chisel da kayo. Wan makuluklal da kayo ni misha pen. Na ifa kukus kain somniki lalal fungi may kukus long tar ke malitu kel chises ngan. El pa katsi fenal da ka me el pa imatol ni tok mapat-pat singa. Na napnas matana ke lalal fungi sen pa kisin lalay tayo nga kay prunga. Mat kum dal somniki tu na ko ke lalal fungi na pa ito ka na ke EPS Thursday fos me ipru fos singal luna ke singala ko singan nik met flek in lalal fungi nik met flek in lalal fungi na fos singal luna ke singala ko falek akalimila Mwet ngay pa tale to tari kaslan kat mol kun tari met lalal fungi pru ngay adal chakma num mil kof. In other words, mas muslata siya nga, pwede kung dahil na tuyak tayo, liti kaslan ka. Te siyangan ka masik na si wos nga, kung dahil siya na num me mil titi, ka siya na num titi. Fosing ang liwa akalam nga, fal tayo pelta, ko wasin may luti le, ako was siya na ina na may tin luti, ko was kaya may luti ma fal, na sin may ma. Ta fan along ke kaslan ka. Na wana kadakal mi man diving ni laita silan masim na sin matlal fungi prunge. Fakya warning on koshas ke laita sin. If you some reading up factory reference na ke kaisi me warnings ngan. The warning actual siya pataka na ke kuno kon ke mantising pa ka treating ngan Fal tari pelta ko wasin may tluti le ako was set na ina na may tluti ko inditi ko was ke may luti mafal na sin met ma ta fan long kaslan God fal ko wasin mongo ke may mongo kay ako was set na nim titi katena may set na nim titi el set na taliksishit e wang neta lal ke ma shuo siya pa yara persecution nga norek na shelos word na way ma from man me that dal sumniki foundation chima itak yang ke gospel of Jesus Christ el crucified dead buried el resurrected on the third day el som tan ka sa usi ko sin ke ngon man kat nganin wi matlalal funya na ina dal liena makayok na dal try to scale back aro machinga na we Jesus el som kayok na ne kem upe el kayok arwin akosten na ke kayok suffering aro etaline me Fashkamalan gata in a human flesh. One in mail, second na phone nga mange, one may na kaninelyakin. Na nasik ko mo siya papa nang la elya faga katash kaya kat lalal fungi lasha in a shish la yokalikligi na meta of what we going through men managawa mauta kat palakin nga discipline mange te punishment bangai kadel lang siya kadel usi ma sufferings ngayon akas makin niya kadin folok na rol ta lulun bawal mata kya kokolal pangit ouiya siya masimusyak ke laita siya ngayon ta ka na ke church mo siya ngayon nakalimila kat kapas na ron Christ kaya siya kat fuli alalal fung lar siya inail ke makuluklar siya lela makuluklar punishment siya ma kat deserve ngayon pahil na ke fin shaksin inge na kat matlalal fung katalik natal sons and heirs ke kingdom of God el discipline God on a daily basis
elusi mga nikas matas katinte somna ke elia ka somna ke somlakail man elmaga ba kin kin mol. Now with that being said, ngamo pangan ma si may sang esta salal kang si may nine wang dikikat kat matulal fungya. Ma kadin na kanin tuite tesipan nim titi. Akanin somna ke makay kasing kadin lie mai fata kang salal kang chenga ni nine tui. Ena kadin lie kastan kat kadin ala lie na paila me angkin na mesi sikyangan tigin kadin ngatalie mai fata kang na me fata kang utak lan church panga mas mai na kadin ako laki meta evin katte mol ako lang na utak singe kan na kat salal kang katchat na nim titi katte na lima pai we cannot distinguish between right and wrong or catching salal kang kat photo to lagi mga kisben katte na taka na ke akokwan kata na ke cash mol nga ena na katin mata na ke shapat ke cash mol lan katin pel na kayo na para fishing che matay dak na sil tamal chelle nga din taka ro KahsInKol nga pa akyok kelik na ke masitig interest kalen mutawaek ke na week nga mante kat taka wiowos ke mekos na ke mekos AM in the Pacific Standard Time kasain muktekat na o kakat na ke mga katin te fosek wana fela siya nga katin akikati mungumakay kay katin sano inutak lakat na ke wala na mon mapatpat siya nga. With that being said, katsum nage wanang akalamya kada ngayakataye Friday shette katarong when napuksya na pa taka ke kunokon na ke Friday nage shette angan ito ka ke ipusapta ikos narakat kat ke kapasya likeness lan mga inflow to wo inge na ngay sum na nage sapta ikos onlang na saptal mekos nage sapta ikos na ngamta ke kunokon siya na ke Friday angan. Apa ito ka na ke me tol Melchizedek singan. Si fia ke Friday an bange siya tol falconyak. Kashmir kan akalamya a commendable high priest. Na wana ka dak akalamya nga kat akketeyac ke tustia Friday ta the two thing in womo large kadeta ka sipe akonye emphasize repeat relate me kunokon chike fretingan na ke shifela lap si makatash kem singing the ordinations of priests Akmusrala Mwet na when of instruction matig interest kalin fa ngan chap asma si makat molikan na oye ka kan fa na shunta sa kadeta ka akonye shipe et na ke fretingan this is gonna be a time la osha in matlon osha or aslom musenge we got fale next week kadeta ka le make us to do then monte Siapias masa si kekta na siya tuste kan tostan ko everyday katin alaw kala ke kaslan gat na wana akala mia iplalap shemit mataga ke fos siya na ke tolungan da ke ipusapta ikosan pangan Melchizedek tol fos shemit fa tol lan gat falekta na maridi fos shemit akala mia mangan Melchizedek akala mia mo elta me tokasha lanen salim. Na vingat liye me Aaron talik natalingan dal tol na masih Melchizedek angan met tokasha si somniral Abraham ke chena si singelakos takana si kumising kating kalam gela tol si pelas siya pang Jesus Christ el high priest na sitting at the right hand of God Father is future program ko future office si maleta ko ke second coming singen paleta ko toko siya siya na wana ka dakkalam niya ke malitutas ke masumla la in the Old Testament Jesus il pacl siya el was a prophet inge na ke dispensation siya katas ke ngay el pa high priest siya mamta ke temple nan God inkasao kat alu mga mediate large wana ke Moses mediate kapasi met Israel nga nasin God ke Old Testament New Testament ulang sa siya nga Jesus Christ himself the perfect lamb pa met told falak sila siya nga naro
If got the for shimet nga alle distinguish separate lal Jesus likiyac in the old systems in temporary systems in the Old Testament. The sacrificial systems was temporary. Teka na nakmakulugo. Teka na line shears. Teka na nakuluk lashin shears. Shan Jesus makaya napakain taga iliyak na ingad. Kaya ngon God. Mutay ekal kat lagat in laman Jesus. Pange transformation. Pange sanctification siya. Ta siya ma ekle shil Melchizedek nga el toko shalan Salem. Na Salem siya pangan Jerusalem, Salem, Jerusalem na ke katte met salal kang ke ikekla ke kastan God kat kain nila our spirit in the future siya bang mo 1,000 year of millennium akalame ke fakya saptalong na ke longol siya na ke shaflayan puksingan fakya akalame la our spirit in the future ma Jesus la daga ne Jerusalem ruli fella ke yatawsin siya. Nakatika numtiti liye ifensingan. Ene na napay katinokala ke makay katindi mashallah ke tokashasing Melchizedek. Why not Jesus Christ? Jesus Christ le metol falat nitok mapatpat when na Melchizedek. Aro kataka na ke masing ito na evingat ito na divine appointment pang shalalan kat ma eternal priest yung pa Jesus Christ magana shalla ke machipang ka tokosha chipang Melchizedek. In other words, akwa kita ingan so kung ay ke mutawaek ya shalaya ke Old Testament ko New Testament fon na ke Jesus Christ in kalam ke lashin ken in mold so fon na ma kat kind of approach mat kuluk na kay wa kind approach ka chilash pa Jesus Christ pa in the current dispensation et by preaching Akalamia ke fosluangan akalamila Melchizedek ke el daga isam gatash ke pruit koshingen kunokon no ke fred down el daga epremel kaksakan al sang sieta fashinga ulshingen na shil alle kyalam na pela rules ma ikekla na shin priest ko matol lan Israel ngan ke shuf Levi akwa singen akwa kipatari tasakta sonna issues lefi el sonna issues la epremel ratarin kenek sokungan kan me pa me matagarun kat me pa plan ngay define le appointed tari shol la tari shuf nga tari kalam la lefi mugulak tolina al shake pa ro kulacnsap na ke met tolingan naro siba kalwani sifalalap na the ordination of priest consecrate ya ke met priest ngay naro me kulacnsap lalos ngay ninsangela makuluklan kat there's only one approach to God in the Old Testament pa sacrificial system singan Asiba taga akalimye ke New Testament siyang ba Jesus Christ. Pangamasima kataga na emphasize, repeat, relate na ke sifalalap siyang kadin de molkan na mga inta ka na nekat kadin okala kadin din nimtiti kadin taga okala kadin ngatali future event may na kadin shaman ke mol siyang kate som na ne inta na sanon Christmas na katsum 2,000 years ago, Jesus le Bethlehem, katingan ke mangan mo, kate tuwe Bethlehem, katina kanin som ngatali New Jerusalem, New Heaven, pange me okala ke mungo makay kaya, kate shaman masikyak tari, kat shaman yok may fataka nga, manifing katili, kate wala pa natik natin kat nga, masaya elta ka, dal richakilya, dal siya nasano masaya, sinimisya nga, man dal som ni ki ma akwa pailan kat ma prophesy in the Old Testament nga kung weapon na if ingat te okala ke kastan God nga na nimtiti kat na liye la mana yok special pa sikla kat ni na sikla nga pa utak lan church rapture siya nga aga tram kin na masyaya nga kat na ako met class nga nage utak yak siya nga pa sacrificial system siya mataka akfo niya la ke Jesus Christ nga kat na ako lang nagtakalan na mo manifinte na me consequences na yo palalang for si makalamyak na naragataga in we matlas ko siya ngayon nakes makinye matlas ko siya ngayon kati na ako lang kati na inwa na popolya ma chisi rakalamika we chef la large matayin singaw limekos silos lalfon limekos melan met we need to keep the lamp burning lamp singan na taga ke ngon man kating kat kashi naragat sumnege fosika chef lang enta na Eprem lakfal akfalakil Melchizedek
foreshadow itarima oriktake shuf lefi. In other words, it's a defined appointment in place moving forward nage New Testament je maite dag van je kel Jesus Christ. Me shuk maite ya kel merches dek pa fostolu singen akelmingan. I blarap shaklungan pa Abraham met mata el sang shietafo wanang akalemia for shakru na ke nganalle akalemila shietafo me sang singen in kasha met tolingan. Ngagum to kami singe katlila te shietafo pa Jesus el sang fin shaksina. El tena knesla shietafo singaul, I mean shietafo singaul. O el sang na fonna 10 out of 10 sacrificial singen ngagum to kana ke mul sa shima eno na met nakawain for na ke nge. E vingat te for yang nage mashe kishe ko sacrifice shima chisel lax akfonye la fin shaksina nge nakadesum nage lalain fru shima kalemia nge. Naro fin ngagum to kana ke ort malan met tolinga ke foslime korsko alle akalemia na pai la te akwaklan met pang akwa gitarin kenek suko kadin kalem kella lutut sa to mataga fa mo Jesus el te met tolel te kenek in molsing et tafung na pai alle akwa gitari wang na pai mapala shimle tausine kar metigi Jesus shusle Aisha ali new heaven new earth singe when son ke New Testament li akwa gitari toko siya singe let toko siya na nituk mabat pa Jesus Christ toko siya ke lan toko siya David toko siya Solomon toko siya Saul we toko siya lan met Israel we chutangan dalwangin la that was just a temporary na papa na met tolingan in the Old Testament that's just a temporary met tol siya lasingin na ke mol siya katashkin pa Jesus Christ met tol siya nga follow as a king Melchizedek singe. Na leta ka rule fella Jerusalem. Melchizedek toko siya Salem. Reference kin Jerusalem singan. Naro mako maska in other words wanan matafong leke. Katin na kadin wana fella. For siya kya mako gitarin kenek lakom na ke peace singe na ke offering singe. Nakatsumak siya fila me. If in pa kaptaga na ke masishaflangan shettean shema tolfolat neto pa na dak champram kintaring kataka shipa na repeat ta mashi may usina si kung kading kalam kela me commandment ko law was temporal academy temporal me existence lan nation of priesthood and it foreshadow makena priesthood may ta kana akfonya kel Jesus Christ ngen ke for singalon ko singan me even kadeta ka akketeyac masingan next week ke Leviticus sapta ka following week Leviticus sapta singalon ko shakalemi to day of atonement singan len she out of yanakewa I prisingan uchat nige en na matal singan usangan siyak na manas na singkat na ke makluk na kay walan met Israel ngan foreshadow ila Jesus pa ito ka kanaus la lislusyengan kat no fonay no chat nige matal singan in siyak na manas ke makluk laso on individual basis they should be met tol falat singan met tol falat Jesus himself kat som na role siyak na manas na masingan me panagatakal mi pe this is divine appointment this is te mamaita parela ken nga a katsi fena marela in kasha fela what take Genesis sapta shi so day of atonement singan temporary pe priesthood ke old is temporary pe pataga ke melutu che fosingan megos na ke long lal koske kuno kon ke friday angan shet angan tigin cheskele lalle to ka akketeyac pe ke me tustea melutu ching mon som rewind ye li tar dudingin chat ka ta ka ba kyok ki masingan pe si pe repeat magat araingen nang tigin cheskele akketeyac lutu nga ta akketeyac masinga kalwini na pienya Leviticus me kuno kon che ke friday I think at li masingan magay na ke physical existence lan me commandment may taken na sin me might told God matan fel Israel nga that it's just temporary physical existence temporary
Akum taka nage mashi machisha drak fonye la ngeta ngon. Molin ngon. The physical aspect of life of insier temple apart from kunyaga insien meda. Insier nganash and nangers. Pamasap na yok. Taka kalemi ke metalong lu fastung likos na ke angaw nga gadin lang si kati met ke insier ke nganash and nangers. Transformation siya teka siya ke animals ka high priest lan klik Israel nga kay nila nengkat all la makuluklas nga teka wala sin man-made stuff at taka ke define appointment siya ke Melchizedek just like Melchizedek siya taka rela ouiya siya ma sacrifice siya nga naingin also elusive paraclete siya bakat the Holy Spirit, third person of the triune God, ma metse for likiyac na ngon man kat ilyak na metsenga na el pamta kaknas na aksuwashi me ouiya man metsenga ni nakula na ke me rapture singa na inuchak na ki me mon mapatpat singa pang fon la si taka kel Jesus Christ na ke Rome sapta singa luciel taka sang na fon na mo lala katin taka ora weapon Tia got sang na from head to toe as a living sacrifice, living and pleasing and holy to the Lord. Nagataga pelia Melchizedek siya lekalim ke sham shovokakos for sinyaul ma akalim na paye cause for shakos akalim na paye la masing ma katilorela te ma metorela fact na paye la preaching Jesus its power incarnate eternal wang en ke mashilalinga el tagana rala kuno kon lala mi sha mulya ke wang mai el mulya ke lenak todo pang miracle shimataka na sikum el mulya ke lenak todo na chipa flo na ke genesis todo ke Adam and Eve shige no kan na makuluk lalosa kalte kan no kan la katil da makuluk na kayo nakadinin na protection, redemptive work si kat Jesus Christ nga in ilyakin ka din all kat laliki makuluk nga. Pange transition si mataka na ke New Testament na la. Kat for laulyak ngan man kat ilyak na ingat na me. Wana kadakalim niya ka maliti som la. Kat born again. Pange fin traction nga. Iltagayin me seek to save the lost. Siya matalang ka na fun na kat matkuluk. When priesthood system si ka sacrificial system siya kaya Old Testament na. Dali na nandaka into the Lord by the way of the Lord. Masap ng daluke. Nang akong taga, we don't need to go through all that. When phone lagi, inkanikin mo so kumataga. Ilyak na ingat kay siya siya pinalad fung ilarge. Taga kaya malangon ma Jesus Christ ilak falye lang. Nga akong katlalad fung imat Christian na me artkat si fan na papa wenangon. Colossians chapter 2 siya kalamya Jesus God when ilmata at the right hand of God Father. Na me universal 20 siya ma taga kaya siyam siyok tungol tolu ma tikin tres kalilakal niya. Kat na fon na 20 kaksakin kat siya in pataga kaya universal birth siya taga kaya baptism siya kaya Holy Spirit siya. Matlaladwin na kayo ngon man KahsInKol. Nang akong konekikat kay insier te physical aspect o insier nga nasya non-kers sisista kaya ngon man kat kasi ben kat akostin na kaya akwak ng lan kat when na kaya los akostin na kaya akwak kaya sacrifice system temporary system siya taka phone na ta kadin na ganda ka siya namnaslan na gawa kaya makuluklar siya sin Jesus Christ na mutam inakostin na kaya akwak lan mataga phone na kaya Jesus Christ nga katin lang siya katin may lang siya matalang lang when nagat lang siya kat nakatin fact mawala na lang kat when pa nga Great Commission siya mga task kaya may tayo for lao liyak taka na kaya na nga na may kat born again kat regenerated kat mo liyak yung lan kat na nga na kat me kat justified kat actually siya kaya akwak lan kat kat taka really cast lan kat ngon lan kat paikas na siya mapay yung pang bread of life siya na kat converted kat lau kay akwak lan kat may akwak lan fela kat ukay akwak lan kat
got converted na ke me masing kingdom of God. Na ora me got not la got adopted to the kingdom of God. Kena shipen full sacrificial system si matago akfonye la kel Jesus Christ ne. Na nge na got me got being sanctified, set aside. When Aaron said, these guys, this high priest, the priest, consecrate them to be me in kulacnsap God. Nang akong got consecrated in our meshing and great commission chipang. Mwet ilie, fellowship ilie la, Allah mateng lash, Allah compassion, Allah lungshi. Fako ya, lungshi ngan mongfush kalang, or mawo, aru. But she nan ka faithful sing and aru sing. Got some mock the alu. Got show up battling kaksakin God. Just an example. Appointment na get dental lash nga, na ke work malash nga, got some on time, all the time. Masin na mayok sipe me, na ganun ka kaksakin God, wana siyam siyok, tolyo akalim, in a uniformity in the presence of God, Holy Spirit, agat taga battling na ke oyangan. Pange, me kofti di siya masam from kanya ke, ipu saptal me, or fossingal yun na kisya na ako singan. Shukle arulash, men ngon, shukle God, kadin na kadin sisles lang God, kad lipan gom shugeni, ortmalan God, income sisla. Pangan transformation process, pangan being sanctified. Kat ngan matal magana bakan old God la tekain siya ke sacrificial system in the Old Testament. Siya and Jesus Christ magana pa make us straight, make us right. Or ingin agad being sanctified, kat persevere, kat lasyangin. In fact, at malangkat, kat tuku ke malangkat, min me maluay likiyac. Katawanan na chuli, na Michael, kat na mata karen, kat likawo siya natar finankilin nga. Katasum na kemutulla siya nga, kail shik me. Either or. El bangon kat na ke pangflat siya nga, kail shik me. Tukun masingan na katasum na ke glorification siya nga. System siya ma-akalamya ke glorification siya nga pa, taga ke me transfiguration siya ke son me Peter's shame lieke Jesus electle Sharon Roma. They saw the claims of it. Matlalal vinangkewa a glorified shielen. Parshipin sacrificial system siya katin taga na ke lulin pong God, mata ke mapailan God, katin mol mapatpat. That is it. He came to seek to save the lost. As siya lost, went na kayo, according to Romans chapter 3, verse 23. We all have sinned and we come short of the glory of God. Wala na siya langkat ngan. Now, wala na siya fan na kaninsum na kengan ba Jesus Christ himself. Now, at this side of the house, ke life siya no one is perfect. Para kataka 89 len na kayo wataka naroon ka check na manas. In siya wala sa kasapingan. In other words, God completely depend on Jesus Christ with the work of God, Holy Spirit in God, in keep us straight, waiting for His return. Pangimasing. Kapasing na kung taka na ke every day of your life. May kumatasano kung show up ke Shenry mo kung mo. This is a daily grind na pa fishing siya may takyang. Dahil tamal siya taga akketeyac siya tikin tres kaling katin we might Kosrae katin okala ke mapailan ka katin demta ni mil titi kan mil o kadin so me ngat lalie New Jerusalem, New Heaven kadin la kadin ngat lalie future events nga if ingate we're repeating the same thing that me choose did talchat nasano masaya siya siya taga bisya mo yaksom talchat nasano masaya siya because they were not connected to the truth naro ke pelching kekelen ka walos kataga na ke mafon na siya ke Jesus Christ nga nakatakal mi tari ke spend back on Yoklan God that she beflop ke 7 years of tribulation in taga she be okasya talik natin God nga in pelching and dalin na pala that Jesus pamasaya nang akong we have no excuse kadina kanina ko la ke pelching and kada som tigin la shital kunon so kunal taga back ke me Tuesday, Wednesday, Thursday, na ilfasom na ke fakolo.
Tigin treskal pangan summary totoin akyoke kitechik akes magin yagat ke masumla. Apel jinga de flogna pela tigin kloman lap ke arslan met nagawa kloman lap ke makusta ga likiyac ke pel jinga. Tigin The Mr. Liban, ang kaksakin kat game, faksilom kelutilas tukuak, kung faklak, siyam nga gas na po, arlena lamayak lewo o meaningful. Unsa ko nga benta ka na siyes, kung pinakiling damit nga, siya nata mas papakerista na ba, nga de loson ke, loso natul alula le Mr. Lanson, Alexia, el treasure siya bala na la siya mayen, el matsim siya vinen Kosrae for a long time, the vinen devon siya. Na yung siya siya ngayon me, inka in yakla sa kuuna ke ngalal fung ibailos, me siya lang eh. Dagulo wala kikas. ni mo lalle so much lam mapakantan ke alu church devon chakan. Arslo. Ne gebena church hall ita wi all mo. Manangan may lalle. Ngali mo el me, el treasure siya, fin pa Kaya confirmation na pa tikin. may bang eh? Okay. Glawala ke vaksigan. Fin pa basta el Daniel so ngisresin siya ukala nga ke manuscripts na belos kal nga ke missionaries ka may masom na Kosrae Orella Island of Angels. Kadini na kadini interview bekan may nga hindi bela mashirolos ingan gashikat.
kadin kain ta foi lama when I don't know eventually the ki kulacnsap singe ke 2002 na mesha 2000 kada ke yelongo ikas misenge tolu misenge ene na mangen document yaki mayen lemilangen na sil John samasla mainge Ege churches it kosha document ye bangay dak petse ke mange be inga no sina sis kaksakin kat klon sin jaw singe ke on ga to lalos kadeva long be unad metwia shaye benge pinjaga bago sma aske engo saluan in sepema be me on mago shukyan in galem kadin kain sang pain tafula me magataske osfin lipsila akde sel tamlipana nga kaksakin la nga ramnom na silki kuno ko nagasngi na el fakta si kilang ke nga li malutut singe ya tiginda na fin nga taga ke mande na pa el taga ke mande ya na el fin taga akde indafala pe ke freti sette da na ipru banga na le ara flow sila la vale wo na men ke nga taga ke week nga akde ke Tuesday Ake share la magadash kenge kat finli anchi pe banti ko in kash ya be ke luti la ko na babal na ta shabangan nga fin ka kin kalem simkian kat finli malutut ke week ngeda na exodus longolia ba ordination and priesthood nga sikiyak ke na instruction na kayo ma inakfashiya ka pa ke exodus longolia nge na katfinli na ke mga takay nakataya ke kamama ak mata samanya ke Tuesday nge na katsomne ke istakluk katsomne ke Leviticus buksyak tolu ke babal nata siya fin masinge kain rela konfinli algors tana upgrade masya na pasmanyak nge Akmusrala era na win natal katfinli na ke ngau si exodus longolia Messi fezi ke ya akwak na ke Akmusrala era na win natala nara para exodus longolia ta ka gemulutu da na el carry out ke Leviticus algors na pakadeliye akfashiyak leke exodus sapta chafla jingan angaun tulok ya ke siyakin ya ka komnuk tung dahil sin LEUM GOD nara kisipin ka takatay mga lekalem ke weeks ya nga ikasik na katashi nga flow ng pelasil taon lipan nga masekwe na ki me pon fasi mga cham gune nara me ke Tuesday si fasi fak masimat tol falat suleyakle na lifti ka sa algot first sin ke singal dolu pa cham gunyak ngan Akmusrala era na pa shamanyak ngin na pa si saranga show nga na ke lifti ka sa algot ko hindi ke screen ala bangan masisramyak ya Akmusrala era na win natal era nge luoselos pa ho nga iye pa me na tapa piyu ma shamanyak pe na ke ifo kung finsom na ke fasin ke tolu kuluk makulukla na tapa piyu Natapa piyu wen nataleran eldal ace pen intay laltal sang mulut fur na le sang pe mwekeng na ke na eldal sang na sin LEUM GOD wangan na fakye mo dalin na ramange nara masing akkelem yake ang akitaon chupun faksilal le Mr. Lipa nala oye mailo sinanta ka na yurin kat mita tifisya na nasikum misingi ngakom kain price was na niya urine cut missing ke pelsi mat shaman malutut nga pal shaman na ke an oli of oli na edelinan sum na rol Aaron pamit tol falat singe nara Leviticus algot fosin na ke ako samram ke preparation na ke ordination singe akollah inakmusrala na mailo sinara Nake may kaing ka nake may akmusra nake may akfashiyak nga aspe recipe nake
nakimikenga diana kum shakmanas venu lumam lang sigean nakishamanyak mamosis pa covenant mediators yung ba katita ke na pa lanusela eran dalik nadal nga na fakla usela eran when nadal kaywa kenian utchak na lom nuknuka ngasaman kin lom nuknuk siyangela otwoye ko nake reklela kumte kain utye ne sngain utchak na le kumte ba kain fanak ke kumena utchak le you have to go through in the proper door pangay na utchak na kaya misenge ngakom siwas na in brain na sin me inkat mayen dutshenge me el maletari el misaliktari nara masi makadinta ka na kaya pa mediator singe covenant mediator singe pa Moses ilara oana ki fakyang na sila pattern siya kilom nuknuk singe na obedience lala me pa akketeyac na sila na manelvin tiye na bakit calendar ke dalik natal eran ngema me ungay sikyak mga na silosa nara me naki mama angel eran naki nuknuk mal nukumangay naki Akmusrala pangasaman misingi kay samsi wuktol ngol tolu samsa ko mga akketeyac kay samsi wuktol ngol tolu nge samram ne ke brotherly love na skilli gaske nge nga finusi nga show di tuwada mananganusi ka din chudba na lielapan pang sima samsa ko nge usi na siya kat fin taka na ke samsi wuktol ngol tolu Bakit masih macam ni tuwa ya? Fakya ouiya, fakya insiya ouiya. Kimatlan ka los taka ni mata. Si fan na. Masih nge alana taka in ouiya na naklasya la. Kat fin matlan ka si nakadini na kadini tala. Me matlan ka ata ininanaskeo. Kaya nga saman na ki mama sikyak pelan Moses mga akosten ba siye na katikain profess makat malan ka at amugigula sa tena akkelemye kunokon sige wen stabak masimat tolvulat ilaknas na siya na mga pa nga samram kin nage preparation nage ordination nge if okay na ordination orekle inin na inar set apart siya te ana met pa fong nge met makat el sap ko na sin Moses sinara el pa sap ko na ramanga na taga na sis kadin kain me loang na kela siya met tolfala et el te aru mo kain na wangan tan kel narat onsulal David nge el lale na ngeshe na ke unity el siya ke unity na el me ke samram ke unity nge el samram kin na ke pange ngafin met kawaklan met nakayawa siya kalensap ko kilos nakayawa siya akos masaplom na met siya akfalat LEUM GOD los asham shami LEUM GOD lipsha long milos fak na sa musya klainin met nakayawa siya sang sin LEUM GOD akfalat yel kisiye pukin esmakin matal katfin lo ang nakita na malan ka ata elte olo malan ka ata tiya fok malan ka ata inan kalem ki likin pashesh inan kalem ki magat fak magat aran nan kareni in magat tak fosyak mo itan kuftata ka na me ki kalem zinge para John el fak ki ladalal si John si fasit ko silange tajak takat fin fa fashin galem ana ki elosin galem na asa ay ngani last year in siye shantisas when na dalaktas na sikat lalagi makuluk na kayo napapol el fakla keshipen KahsInKol siya kuwos arana siya kiyorek malan wosa siya mutawaek me nemisenge unity singe nga komeninayin etala wangan shishiyelikin church kainen lem las Jesus Christ nga kaya vinasiwas na kayo matliliyalala takusin insese ke makos fak ta infawangan shishilik
in mas lowos, kos na kayo ang takaini, nanak si fan na, pa si fan na. Pangan aten, pang si mataka na siya unity siya ngayon. Nagay-plan, faka, while ngayon patati, de shun press plate siya press plate siya, shuf siya lunga aske. Shuf siya luma samtek, population siya venen itya ba. Pa, anke press plate lal era na, ke while siya takaptati ke blessings patati na fe. Nara, me, kingakom takapa na ke kaslan gata, inis kaslan gata. Kati shungati ke kastan gat, tufin kastan gat, in sewo pa ita ka nagyaving gat na ke akosten. Na, aksafian maluto si, ka in, nagisam sa ko ng, samsam kunyak finals ko, mafalayat pang Mount Herman, na, landmark si, akademiyak falayat yan, connection lang na finan Israel. Samsam kun nagi, ke pelsi ma fan in sororlan well ngin ke alatlal eronan na epen na ke me after ka nak moye ko me fugun jacksonen daligi Israel nge ke pesman yak ke finos ko nge ko minulang la papanduman ke meto singa udit kosh el me akademiyela utaka Moses utaka Elijah nag-transfiguration siya. Na mga tiyan na likiyac, Mwet makadilurik maginipal, falokonal ma Moses ki, fakik mal da misya, o falokonyak me Elijah, lenak payela masapak, payela talang eh. Ara mga kumluti ke kastan gat, nga tekain dafungle. Nara, pangas besira katakain, wiowos ingan, sivida kalwani na kalwani malutut ngayon. Main kasing ito tronomia, metiki ko som na kifel no leng, ininan kalwaniyak mga ni kena, alena ko skalim ke mga kaywa. Nakiyatsama na katutikat pe. Namasi makatash kenge, temansin mat na kaywa. Manasin elos siya marsinselkin gaslan gat, malakin gaslan gat. Elos make maule, main, kasao fela mo wangin le gaslan gat, anetuk mabat. Masingi ko slip force masikya kinginang Republican Democrat amin ameta pasaver nesi babasi samsam kunti force talika pa force eka fela singe konfinlibe na ke mataka finenruk election singe nang pamit ki force eka malan kata misle nara kade likat fin fela may long nisilal ba fela singe na panera katakan ke kastan kadin mataka in kasi kat kinakan lalas ka ke ouiya makat bangon makat makaim dela mun kastan kat pa yan nagkatle na ngayon in fact lamaingi pero nga floko ni siya na Mr. Lipan na kain taka pe kasi kat ke me ma lala katin kain kapsang na ke malutut siya alalvingi pala ka takal tuda me akollah si Mashim Dashne. Tamna liba? Udah isla. Sisakle kung kulo manlap ke akketeyac wo. Maki usya unso kongen kashikat metiket fast na meto. Okay. Klamalap. Panganikin live fo. Kunanek. While you do Malap ke that, akketeyac na wo. Na fin kumong. kamakin long. Aspetsya. Kumong. Iya nga, ingin natin. Ingin na long. Amen. Tigin kumong. Now.
Tigin, kahit kung gulang malap ke Alagato una. Siya summary, una. Siya ngamo, una. itaw first utwa, Hmm. pangan, ngamo 2022 ka 2021. Alagato. Wow. Tingin na umrala fa ko na wowo, ka te fa ko sisak look summary na ke Tuesday, Wednesday, Thursday, ke liftiga saptakal ko swi me Sam siyoktong ngotolo. Therefore, could na room kun taga na ke wana ka dakkalim mi ke. Let's name sa Srui. Why ya? Meshe. Project let's name sa Srui. Let's name sa. Ah. Kilo man la pangan. Pas kemit. Sida ka tayo. Siya na kalbo pangan. Akketeyac kalmen akmusrala. Podcast medical ordination lama na ke matal consecration chingan. Akluo me wana shia ke akmusrala ke walang mato na ke yokshupe ye emol kunye ke walang sasya. Shaflan pangan wala siya lem na kulacnsap oana siya we might lalal fu matal flight ke unlan ulan metol oana siya pite sapta luofot limegos na ke alko shakalemmi ka limegos ya akalemmi siya pite luo limegos ya akalemmi tigin gom die na ke mashen vak mo takos pa matal. Kos pa matan fel si ma sluyakle. Matulan to ko siya. Si matan fel matal. Matlan gat si vena. Sluyakle en sulke kinorek mawulan gat. Siya bangon ko smeliki los. Nagikalim wolacna. Once you beat a low first year. Nagalimekos. Aw. Kos in fashion ana yot mol. Elelenoric makinyak kos in masayla tembalan ngon. Yin makos e fakalansap pa oana metol. Madalin sang makisya. Siya mayakin si ouiya akam lemiyak siwos sin ngon lal ki Jesus Christ. Abangan masyung ramram ginaki. Wala si plan ma. E kasha si Mwet ma. E akmatalye. Oya si makatramram kaya ngayon. When musing ka tramram kunla. Fakya iplakom makatara na ki. Ikasha na ki priesthood siya ngayon. Nakirik malan. Mwet tolfalat siya ngayon. Papangan ma. Me. Katsike ka din. Me. Ngay studila siya na kayo. Na ke fractional bidangan na ke ngon ingat ka simatlal fungi pangan ouiya sima taga ke New Testament la transformation ordination taga na ingat ka siye wana ka trampram kun ke masya ke Old Testament ngan el physical base outward me look siya kataga na ke New Testament na ke tokshay sa siya makatash kaya na insian with the inner being of a person is what really need to
be changed. Ak matalya kinta ka na ke making singan. Na ito inward to outward. Ito inward na kung taka te inward singan ito automatically kung ope na ke akwaklan ka ta kung taka your outward output align na ke matal align na ke mapayalan ka ngan pa sakri pa shiga taligi fella singa mangon man ka masa the finality ke finchak sina pa taka laman third person in triune God ngon in God nakat matake mapayalal shiga taligi me malan fella pa pitela kalamingan kat metolle ke na kung sumpe na ke PMA chef fakya sapta che ekashi ma champram kinyak church kesh ben mi che mo yaklan lame Jesus Christ para kat kapachang Marshall son na sin church it course in Asia langka lang mista na si was sin kat siya arch in Bellinge siya na arch med siya fa arch ke bel fasha o ye be singon it course matan tronlal sin Jesus Christ met law aru siya mulya ke met likimisya LEUM fin tokasana ko wa fin fel pangen ouiya si mai kapasigat pe na ke from like bida na sil son na ke me oleng sa si singeta na it's final all you have to do is come to the one amakalimi penya to the throne of grace Come as you are. Complete. Na kaya kung Peter sampramangan na me plan nom, melem nom na ke kulacnsap siya. La kung makalim ya yok ke tustiala, la kung Israeli lom shenri, la kung somproy ke Mwet, la kung musye may sangkasya akwaklan tokasay me church fel. La kung sang may sanganin sa pala missionary ni South Africa ka, musye katin in sangkasya or make KahsInKol lowos online, whatever pleasing iketla mayangan sinasungkon ko the finality about the ke Rome saptas nga lu silpolingan you offer up your body as a living sacrifice may kum lian na pa pakoten yoklan God nine kum ke makuluklom kum to serve being punished Jesus is the final punishment singan ke sacrifice himself naro it's very me nga fakfaka kung tikan somniki kung tikan si fenara lang sila mo wana ngon singa is kum konara mapailan katin pero na kay wapa siya milakalan mi ke latalan it automatically will move you to do the right thing or good works la kuma te pa mo di gat ya ta sakta ke ta kam ta ke lalal fungi pa ko ten yokman gat singe ngon ka te move us to do good things when fakolan ngon or mawo ke supen te ngai fak faga ngakum te or mawo la kuma te ngan wo sing gat ne ke na ngon gat in God usie mana pa ma fon na singe min kat na fon na mat kudu kadin o inan ouiya klakat ke or malangan in God when a priest in the Old Testament kung taga nagkaklansap ke and matal you need to go through this sequence nga kung mana makalimya misyalik ke spend Jesus na kaya taga arch ke phone God ke or malangan kat ka siya pangan priesthood siya makat kat plan nila mekat ke sangaro kasho or malangat ke dispensation of grace me plan long ke mo loman nang ata ka fa mo pagmeta ka liye na ke exodus long lalikos ka long liya fosi na ke yangan tongon megos tongon likos katin liye na 7 days elos mutang long nuk or me sacrifice ngan ngakom we're 24 hours in and up na kadin matake mapayalan ka kati takana na ke shen mo kayo pa last name actually singan manan ma lem siya taka me mut kulom asa matalal fungi na ke lang kalang singa me plan no man kume som matara malan fela ni taka ke shenri taka mo kume
akfletje God. Me plan no man. Kom shit af singal ko me keep up all your life. Managawa from 8 to 20 kaksakin malan God. Kulacnsap na siya. Awana kong fak pienga. Tigin. Ki na pa mas yung fak pienga. Teman sin mat na kayo. I'm telling you. Fute ako sa chisya sila kalamika popolya ka. Fute nga kata mo ito long itak leligi right away. Kata kokul patatyan na kaya kokul la. Me kafufulan fela ish lati dati na kap ke ma akwaklan God. Arsh foksifan na paparatya kap gaslan God nga. Ngali mo pa likiyac la kung taga mantini ke siya kain taga ra mange art na pay ingan ngan wi kulacnsap sing pange masinga liye na ke lesinem to du singan nga taga wi kom kulacnsap makatil singa met pas ko sa ngenes mak na ke flok sing pange masinga kulacnsap si patash ke ngai main chi wu pai taga ke me lom na ke to ko sai sing wala chi lem ingan sa puena si met wi me priest nation singa pite la kalaminga na KahsInKol lowos wi pa masinga patikin ikek na sel tikin tres kalinga mantene ke sette na kumsom na ke henry na ke local church loman we ak fletje God kadene na kadinte wish wash half and half ke masinga and totally commit na ke fakak 1.1 washing kofka tikin Kumle faxilum gilenit ko siya. Aw. Elaborate ke. Dan tangusok me folin me kisengan siya. Tulomalla. Elaborate on that? Kum aron na arwala tanatari ko siya may nga enwak peak. Sige non ka folin peak ngan kaya kumatam non ka na kaya kauso ko kal shipluga ngan talwini len na kayo siya ngan itakyan na kaya inshalos na kaya lepo leyo ke tom laldalan na ke lepo lene na ke right toes ngan kak lewel ngan being consecrated every day for 7 days na skin non ko ngan na ke me fulin mangan na ke masikatash ke miseng may tol papasta may trupo ngan may kulacnsap ke church body of Christ, they need to be in the kind of things. Dati kan ta set apart ke Mwet in church mo. Talmuna, they can take a more. They need to be in the flesh, in the kapapasi requirement ke me being a metol. You need to feel the people, what they're going through. Na kaya ngam ta long la kum ta we met plus ko sangan kumara insurance kumara you going through their daily me likiyac ngan kumsum compassionate utya karo wa pa na metol ngan sumata oro kisyangan elosin nasnas na utya mata silom ke outdoor court ngan oro kisya worship ngan papa na na ko met proportion na na ke makuluk ka maftotolan mo itang el kulacnsap po I appreciate ambassador in liang what they are going through on a daily basis. Men lang being the kind kumpro ke ma metlatch ng arstang. Kumushi kaslan ka din sang kasam wait nga. This is kumte taga egen na kumsumata expect to be served mo. You're serving the Lord to the point where you're giving your whole life as a sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Kumne kulacnsap siya ngayong gatin na first century. May tamalitun nga siyang ne Jesus el flokel molya kelenak tolu na tal fukukuy talien na pala mana pa siya molya kelenak tolu na sangro pite makaya nga liken wag ela nangin na dali ka molya el folo Jesus somket day of Pentecost som usye ngon matal chingen tawin matlon lalal fungingen Peter or preaching singan wangan na siyang lal. Kumaling kayan met kulacnsap apostles ngan. Tanain kaya lo siya waki ka kulacnsap singan. That's the mind frame na sacrificial system siya ma eran masum moswek ngan. They're giving everything in.
to please the Lord. Wan kum te sumin mata inkalan sa piyak kum you coin ke in the body of Christ represent ikat silas ngayon aramapay singe to serve the body of Christ. Na unity siya kum akalami ke siyam siyok tungol tuluan pangan. Ngon si fan na reni Mwet. Na ifin kum som taas torkas kas ouiya masyaye pa soni lakalami. You must taste the spirit. Lila man ngan sisis lakan ngan. If inte kum, you need to protect the church. Man sieta ni large in full wanena. Now we need to really karingan pa sacrificial system sing. Pa siya taga card protect ikat ngayon. Pa siya finality na ke peace sing. Pa ngayon ouiya siya ma taga alla shame na nagya. Matul fulad ngayon. They're not hearing the same mafela siya ngayon. That long na ma tagarun ka ato. Now I think we need to be a part of this priesthood mapitela kalaming kalesinam tolu singan. Kadin na kadin long gastan gat magana Genesis ni kay Revelation. Kung te kan sum long malan fela na dito ka mo kumekalan sa pikat. That's the point we're trying to make here. Kung te kan sum malan fela na dito ka mo kumekalan ka. That's the consecration. That's a setting apart. Kunaro focus na kakwakuan God. Kung te kan follow malan fela ni taka mo kume follow God ke Henry. No. This is a 7 days of commitment. 24 hours. We're walking, marching in a different tune. Genesis ni Revelation. Kat kalansapi akwaklan God. Kat te kalansapi malan fela. Na kat follow I preach nge Jesus Christ. Mawala na lal, akwake, or ma, wala lal, ouiya na kayo nge. Pa, na ganito ka ke, lesin na mak tolu siya nga. We're all in, tigin, commit na ke faction ma. It's not for everyone. Te piktik siya pagadash ka nga. Te may horror siya, makatinu siya matayin takamawala siya pa nga. Pa, Jesus Christ, gospel, crucifixion siya pa nga. Magkaya na pa kayo nila masya nga. Nakatagar, wana kanin kirek akmusrala ke, mo kate, we're showing up, whenever we wanna show up, kate siya facing ngay na malan kata, mo, strictly prohibited in the may sacrificial system siya ke, may Old Testament na, temporary siya. We only approach God His way alone. De malan Mwet, when kat na fon na Mwet kuluk, when mapaya rush. Naro, if yung loy na ke 7 days, singan, siyangin natako. When nalos kuluk, when ang God. Kat te kain siya na akmusrael kat le, mo, final blood chikal Jesus Christ ya ba taga relax siya singan. Naro, akong taga, wana ka din ngusuk na malan Mwet ngayon, na ke, Mwet din na ng gospel, kalansapin na taga, oy, kung dal taga na ke, dulin po in God, may perfect lamb siya nga, pangin kenigin mo. By what? Kat proy na si Mwet nga. Kung may kumara, like sinay may aktolu siya, so you can be a part of this priesthood. Kung kan rala siya, may ministerial, o may ninom siya man, tang na umtaga kung proy, kat papa, nga lila, tiksiwiyak nga siya namta ke sikosok man fela, ra nga pang na siyong napanas, ikeslan siya, lang taga nagamapaya. This is priestly ood. Paing, kung di takam ta TikTok, kung di takam ta ramang taga, well, masih mo, there's a relationship established ko na mawong in fact, Kosrae silang God ke fella loss siya. Para kadash fella siya, kading kalansap ikat. Kati tagayin mata, rek picnic or rek me, ngay fakfagya. Lom lulap ka, rek or ma, mo, kataka sano flow ko. Pange, salal ka si masam from ganyan, kaya kunokon si kaya mantian nga. Kachat na nim titi, baya kadam tak luti mange, es maklet, Jesus sa flow ka, chat na, wana ka din kaya rek program, wana ka din kaya, mo, kadin na kadin taka, fuck siya proy. Faka kastan ka, narang alengan la, KahsInKol taka, si akollah na kaya, len na kaya wakadin, akollah siya bahay na kadin sa anungan. Akollah. Na pape na priesthood.
ke Old Testament akollah ke Exodus chapter long yang akollah me elo susie mo kise nga akollah. That's just temporary fun na masing how much nga tikin. Covenant sa sising. We have no laws no more when Jesus is na fun namang past, present, future. Na silo sila lalfung. Na me gegat aske alle tigin me kade if in kade me evo kadin changeng Good question. Na if in kom changeng kom in met kol sige mange na test the spirit. You need to check yourself. Te kom fakil tutanya te ma kalam sing ma mai ko kan nam mo. Kom ta ka fakil men pange it demands kat nikin flok man nay may kanina kanina ko la. Aro ama insang topu lainit ko siya kung siya Paing amo pa. It's a full 24 hours commitment na sin met kulacnsap. Met ekin met kol ke met chuponi ke managay mo. It's a total commitment. Kung te sumata ara lang silom nito kamo kume feed the sheep on Sunday. Shikla ako siya. Kung te ka program met 24 hours. Na ang fact na met. That's a commitment. Na kaya marangan na katle is na usot equipi ko more and more every day. Let the sukya mga le kung may tolaro nga usot lais lang wala popolya correct nga lais lang. E paano nga? Tigin sisaklot nga mo e pangan. Una si plan mga kumsam kaya nga pa. Let's be mindful that papasin na kewan siya usil basta si el prisi. Na tigin ko mo me kung fact na sigmasingan yal kursom la wana in pangan pa na kaiten sina mga click mo kul fortune tig nga na feed him with the soul food every day of his life. Pangan. Na bela nga flow no kun aksya fila. Mo ngate kaya ni gimasingan me faklum ke ordinations inge. Akmusrala when ba samsam inna na akmusrala pa Paing Aaron na genge. Na masinga ki academy ke pa masinge anen mutawaek practice pa dal samsam kun ngila CF ko ngol ke mga istage me kapoy me kulacnsap si madruk magenge Fakla Universal Life Church tel mutawaek issue certificate in gain akilin local government ngin nage ilos may del sangin me aluela Mwet nage merat ma na masing events nito katashik met ma officiate mangem tawagin akilin yak na ilos som nage ismolo na akademi yakla finne ke ancient Israel nage ordination ke priest udin pelseya masisya mata shamdayak yakinalena mataal eventually become unholy travesty of sinful rulers na badal fakla insiya to ko siya saptas nga lufas tol ngul siya sisin met kol nge Jeroboam el ouiya pe masayla enin alufinolo el sulela met tol jatia main shuflan Levi na kainin mga kelimila mutawaek penaurela me ululelan met mamda shullange nara masima oreklein arlena matal asna ouiya masikiyak ma akketeyac barang aseksum la me faklum ke ordination me takamitiki Universal Life Church ngan me takamitiki nakisyak when I practice siya me tapa it's when I pangan practice siya may ngan sum nage seminary when I pangan order siya dal sum dutut kane taka ordainia ki me akmusrael ledanro kulacnsap lalosan na Universal Life Church ngan when I taka me talkot that
ataga na ke in moliak may nge elosin issue be certificate mga ni Inakaliyac. inakketeyac. Manain taga na mana inaro kulacnsap ngan where they did in some when a discipleship program si machisera ke New Testament. Elra usi may ngan duty fashion ya tolu malalosan. Na ipabe na ngan if ingom na ingayan seminary ko me across the nation ngan dalale dalke tafala mo ito in tuku ke kaslan kat some fact as missionaries. Na taga shortcut singan taga mo ito in when I'm break money ma na ito ko nage awkward ma. In other words, these guys just didn't spend more time in the word or talaga ke kalansapi or the art photo to leshi. Meron nun kagay singan nage introduction ordination singan. Idal rela mawosin certify yeta. Pel na kayo makatsum na ke recognition ka marshmallow il taekla na nagimalutut si madeta ka nagenge isam ko nakmusra singila kadil sap mo system banguleron talik natal bang sing masin kat managawa siya nge maurek nge il ka pain me wang nusre na min parang along si pacl min fin makatil sap kininorek katesi masingan tanganlan kataske na katin na katin tala fako kian mo mayen ki akademiya ki marichi mga ridi twana tar ke siya to ko shange masim mapaya matal el being twisted correct lagi katin na ouiya siya dali ki taram ki na ki context sige malutut ngayon Aaron naliknatal nge became the first priest under nation leadership by Moses na masih akademiya ke Exodus itkor fastong lalgos ay pa Exodus itkor fast sifac malem ka del fact ngayon kumin oana kat na silto ko siya Aaron damle LEUM fact kas na sil oana met pacl silom solal ma Aaron damle LEUM wen nadal nadab abiyu Eleazar itmer Shrelos deligi met Israel at elosin kulacnsap ke orek malan metol. Saplan gat pangan. Ma universal life academia ngan. Ani kila siya sangsil dalanta. Nga fact na nag-origination ke issuing of certificate. Nara kanmen fact laga pa. Katara ma finshakin ouiya gat. In a line game kaslan ka the fact. Kat pa ba sham na siske pacl kanun pacl kasala pa sham na siske. Na panangara finiki mga kumakfashi ke KahsInKol in a line game kaslan ka the fact. Na nage ordination singan nage original mekasien siaklum ke nage ikesla introduction singan. Liela fakya shol lashke Mwet kollaske kulacnsap singe. Eli align nage akoklan kat. Mene pa patakang sholan kat pang pa fakl pa kalmen faksi ka from kanya nage context singe. Mwet shol lage Old Testament nga takarun kat me. Nakan me ouiya fakasi katliya nage universal relate nage system si makataske nage me congregation church Kosrae. Mga kumaske context singe. Fakya nake ordination lan in a line mitigat fast na mit nake practice makataske misinging sulle fakya according nake akoklan kat ka fakya nanaklum nake Naklaga deelya ta mga ito pa shola tikinit kos insang akfashi me tafiyan mungua si bela na if reputable dahil met malalal fungiyak. Nanganikin na naging criteria for kaya atarak na pangan. Paano kaya or masaptan ko kung reference na kaya ngan. Criteria ngan pa sisis la kaya ngan. Kula malap. Sisis la kaya ngan. Nakat kaya ngan kaya ouiya makadash kaya misingin ka requirements taga kaya
context kung from nge men pang ordination nge sang refer na ke sisestalan ngon ke New Testament New Covenant nge men sisesel som sokak som ilusi paraclete nge na men na ke wa maswang na ke ordination in aro kulacnsap nge first requirement when a requirement ke Old Testament na ina in Mwet che tegan du pufen che in tago feel compassion na ke New Testament nge tago tigini kos ko makalamingan share requiring pa ina na lemme Sisis lagi ngon. na mepe oishin Mwet wala ang sumnega baye tigin Gak. Orek mo on gosh. bangay kat som ordination ngay orik le na kat chikilela kat uka akwaklan gata man nanaklo man nakla kat tegan para wana makalamingan Nena ilian nakla ko. te yapen nakla lipan na som na kya akwak makati laki ang me Mwechu ma cash creek los fat mo katin masla los tiena wo karangin ya ke pelin kitakat pangana len oinge Mwet sab singa luwa los pangono ni Mwet lalal fun nakaiwa fak na shelos esa fal katin lola ke karangin yan may cash na sin Mweto oro shiklepel lashin fak kaslan god kemainge Mwet lilia lala Wosilela ikors Mwet in maslo se akketeyac mo yok ngon mataljero pangan requirement che meta yok ngon mataljero alignment Mwet nakat fasang kunelo sorek masenge efanakot kadet sang na phone pel lash na ke proy efaka cash pangan unity se samram ge shop katte taga na uniformity in magana kat taga sisista ke ngon alignment Mwet na ke ordination chi mai taga compare na ke requirement in the Old Testament na ke me New Testament chinge sisista ke ngon na melie lom na ke akwak chingan kagat sisista ke ngon Mwet ortainia kinake Mabana Pamarichi ng efak, Kamarichi siya efak ko. Test the spirit. pangan malawo na ke kashi kum siya ka flok na ke ordination chingan Ordination now. When pa ta kay met ke masingaya ordination. Well, nangamo me naki ipsi to ko nga na pa ngam ta klakin naki anointing lal siya Aaron na. Nakadita tayo lakat pa me panglol ngan naki my lashkian. Nganski nila katasi yaki ipsingan. Naki context saan. Semenjak Aaron nalik mukul akos natin ngan pa first priest ma ke me leadership lalo saan ke ipsingan na Masimas manyak to kuan pa Akmusrala saan pa nag pouring of the whale na finchifel dala. Masing nakkalimiyak la me na sinmuetan inetala pangan mit masyole. Na masing vakpiya nga pape ankengen. Agreement that the person would strive to live a holy, blameless life, observing the laws of Israel as given by God through Moses. Nara masima me ale sensin na siya pa nga yok ginagawa apan akom na minister lipan. Kaya nga ako mata leadership position nga. Kadina nalakarangan na pay. Kadin de misled la meta in pataten na kinfalfalin misya. Aray na kadin mata kikastan God. Inge insang kol matlasha. Pa fotoshi mautak taga ke Old Testament sacrificial chingan signify bread of life. Pa kaslan God. That's part of the suko kawa suko sheep lukana fotoing mashingan. Loaf. Tepulol. Wan may akpulol kaya. Levens ngan inandakle. Liki.
Na ene na ilosin ito manesnes mafokfok. Manakalim si bangan. Na pada ka nagkiknogan sige mantea. Kadin be able to distinguish what's Right wrong and wrong. from right. Na vingat te kalme kachat na nim titi. Na vingat mong makay ka kada be able to distinguish. The wang la salal kang singan. Na leta ka na si kumising kadin kalam kela. We need to really move forward. To move forward singan magana pa continue pe kada taka na sisista ke malan kat wana. Ako stenchi umakalam yepian. Na nagiakosten singan siya mama Nation of Israel na raba kat papel plan nila mukul ke Shuflan Levi patesik nation singan patati feo in kulacnsap ke tabernacle siya pa toko kadita na ke me temple al Solomon a temple siya na kumsuman na ke Shuf siya nangan mukul nganin become priests pa kalimir ke tutron miskalagos fosin gilmegos kabine Joshua skalalgos na priest can rek malapa and then mediators in Maston God and Mwet. Na edad pa rek malalo sa pa offer sacrifices for atonement on their behalf. Na bakit siya man nage metol fala chingan am ta uchaga. At faklum ge context an mit ga versamet nage ipsimit nge. Ito ka na nag-lazy na mak tolu siya. Si beflot nag-pre-shoot chicken New Testament nga. Okay. Me kung read la me siya pita luo lime ko siya ya. Me kat inge na kat kalam na pa ke akwak malarela na sin matolingan. Sang na sin Moses na sin Aaron mangan. Ta na si kumusing kadin relate na ke makatas ke musing nga. Ito ka pa na siya pa na requirement si matagal ke or masaptawan ko siya pang. Ngon. Pang pre-shoot sa siya ngon. Nagya kung siya sila kaya ngon nga. Yala kalam na ke test the spirits ko makalam ngan. Si vena nga tang liye kung si vena tesalal kong o kung nala loin na ke liye distinguish na machingan siya sila kaya lang siya. Pang masing nga. Elas ke ingan. Ifo mana ingan si batas nga lala yo. When I sit back na ke makat kalam kaya nga wena ipru akalam yan may ngan ping may persecuted o may tol singa na may si mas tay kas lata singa na sin may ipru nga oy may tol fala chilas nga Jesus ka el mi siya molya lale usi la makayo katsum na kaya nga el katang natari kadit esover benata kadinita la glory shi pa ito kang glory siya pa ito na priesthood siya pa siya pa nato kang kayo nga ito ka na siya raw kasi ben ngon lan kadin ka kat siya na marun kat katin de sumni ki mapaya siya nga in na nagkata siya me test the spirit siya nga na ngon lan kat na bay New Testament bay kat liya lang siya nga mong fresh misle kalang orat mawaru pa siya limit kay unity siya kung from gin kay siyang siya tulungan in sang panakapashi. How. Mamay panangan mas yung ali na ke factulum. Na metigam fact na ke context on. Man katina na napagan naman na siya la meshing. When nga kalimya na ke ordination ko Akmusrala lan priest nga parsuman ya ke Exodus longolya. Nga fakla pa akfashi yak lagi lifti kasalgos nga. Detail accounts kaya pa Mosesel me carried out the action makadil specify pa ita ka na ke malutuchim siya nga. Na nag-iip simit nga Mr. Liban el taka ke Exodus longolya fasin na ketoluan. Fak mo me Paing makom era na silera na when natin shrilos na akketeyac na gerek malan metolin kulacnsap ouiya eso ko kaya mukul force eluka sip mukul mawangin na makuluk ke manalos na
instructions nge elda ka nag-ipsimet ngin samsam nagela me Kosrae nge evindelusien kaksakin correct makin nake me longa inan wangin makuluk ke manalos na malu pa manja ke fosilunge Kosrae male los rek makin nake kaksakin na falau pa samsam ke ipsiak lunge ba fosilusinge kulan skilang anju pushe marita in ma katagani na really fast in ma kashakat penagawa at finli na ke vasakluan vakla rek magin flow na wowo tasak ta tia rek magin may pulol pangan 11 siya chamram kaya ka isima chamram kaya na rela kata preto rek ke oil in olive kata in wangan oil ke kata in laman flow manini akmusrala ke oil sang na in sifac siya na yemata ke pelsikum kaksakin ko si pluke na kat finli na ke makastan kat fakek sudas long lemegar fosse na ke ma singa read tranataring instruction singa LEUM GOD el fakta sin Moses pa jamnam kinge the instruction that follow are for him to carry out as God's designated representative to the people nara ki kat jamnam kinge ke sanctify singa Katsamsam kun el mo no como lang eron tamle LEUM win natal kin nuk inge na akmusraelos le akketeyac ke komusraelos le ke oil in olive da los kain kulacnsap ke rek malan metol exudas tong ouiya faston lonyos ke tong likiyac fak mo KahsInKol komeninan sang soko kya mukul dan siya magkisya inela makuluk pange mek animals masamram kunya ka mainge aknas na sila lango na moswila lango ke oil in olive inak medalye aro oinge ke lucian lenit kosh ka samram kunya na lango e faule na metal akketeyac Mwet kakketeyac ma siya pacl e ouiya ke kalan metallen Allah na process of ordination siya machamram ke Paing el process na costly siya very costly inuda ka Kosrae without blemish meant that they were not sick or deformed in any way na kikain pel siya Elosin deliyema it's an opportunity to get rid of inferior livestock kadin deliyema masing nga usom in kisyakan niya klemen me big margin wash ko bange nara nganestali ki kalkalla ka mama urek maganjak nge details instruction ita kyang parak nge use kya mukul ko namutan lam nuktuk matalsik banga kata instruction ne e fact na silera na when natalin fulia paulos kisifeo unia kaos ko we yematak kenyan utyak na in lam nuktuk matalsik Tenya kafun bom ke shan kao skoa esang moswela kwe akor fin mason long na ukela shala la na ke kapun long toko is Chris na kewa manakom la kain foko en woimet ke ese kit nilu ke Chris ke forek fin long ta insime ke sena sik Nalipan kung fin dipsa anak yang dipsa me ready masingi tana instruction may kyang ite instruction verses. Now it's never about how easy it is. It's never about how cheap it is. Fin makat LEUM GOD back in elosinak fashion na designation ka instruction ngayon ang carried out. Abangan na po si mga ke usin na ke me Kosrae corporate ma udaga ngayon. At faklum gape yan. Ngay sumpen na nake na mena siya kumusing. Okay. Kaya compare you forget
liftigas alkurska med Exodus nongolya nake animals nake sheep lugangan nake unleavened bread ngan nake ouiya nga kumashkamishinge nake prisuche mapite lakalam yang katalekyalim na paegela system chingan namtak nai me Egypt nake kafangan nake shashingan ni nakalenya nataka nake door frame she Exodus ngan lu pangin masima namtak naksalayak tari Moses la interceded the akia mangan when the makatilakiangan. The men as she come machine, Katera forget Katin na paela. Moses Aaron Kalik akot natangan pre-submit ke matanfel Israelan. Ito ka na ke New Testament pre-suit sima katramtramngin na tame. Me kateka pa si forget masingan na ke ouiya may na katin ito kengan. Forget nake setting si katashkengen na nake church larso. Nake church, body of Christ. Ne toplum nake? Pa na requirement si nake me aso prochifan na metngan som kumne pa ngali nake plan lan kata le sifa na flok nora tigna da leprem ke ye eat question men they're going through a lot of things nara katila masa we me ouiya mail sang nasin tekain molala men that's just external me experience external physical external things madaliengan Masih mga kuminan liye met plasha pa initiation inner being lasha pa taka inan silpa kalwania laka matalarangan in morswala ouiya nake sangkarmen nuknungan inela morswala ke melangan katina rin kalam gala taka nake tukun chisel takarala final sacrifice singan nasyesh mayeta kat kapas nake ouiya singan kel Jesus Christ makain na ngamash pain na insipa maulia pang insiyesh mayta pang New Testament singa katte ta sam kun me ma sima temporary katte ka lina pa ma sima phone la faka pa ina kan for laulia aknasnes ordination singa nin tako na ke priesthood sima kat kapasya na ke born again singe regeneration singe pange start process of me salvation singe ngon man kat in nine ilya karo aknas na singe me sanctifying singe akmatal singe aksuwas singe katte kain rely na ke akwaklan mo ito akwaklan kat magain na parang masing parang afak men ito kan nanak pe parang siyak si Miguel na may ko non ka ke Paing ka Paingines ka tuyak may kum non ka ke practicing na ke ordination ching pakan men siyak silong ke ekelena pia practice nga connect fa na ke ordination gat met nga show len som na futen matal pange masing na matal singan paing siya nga da ngan lipan atu kulom malap ke mo loko nangapitaki me kata orang fakana ke practice singan na ke very unique system sin na ke Old Testament na ke magat fak mo Jesus el som elusi paraclete singa kata koneki fakaka dinale kalam na paela masing am from kun nga pa Mwet nukewa even taka nagaknas na singa he must be born again. Pati siya sila kalamika chontring. Aknas na regeneration din siya nanika mwet siya for lao liya kalal fungi. Kadin ka in kalam ke mwet kangal tala kalam tarita kadin kapasya na ke ouiya ma Moses ma go through. They go through a lot. Ang akong kataka na sang lalal fungi lata na ke or malan Jesus Christ finchaction man pangan perfect siya. Moses mara masak man dati kan follow dati nu masih katash kan final word malan kata pa
wo oret malakom tekan molikatla pana eta menifera nara kadenan kapas na ke moulla si ma taka chisel la nangan pa point si ma met tas ko sai na ke wan kalim ke na ene na nar si susta si haknas na singain mata korek pa en waki animals ngan nange en waki shasingan oret makinyak ta moulla chilan Jesus Christ ngan na ke kafa ko ka tampram kin sikyak ya fall na pata ka kapas na ke pre-shoot singa ke ngon machijas likiyac na sin matulad fungin na kayo. Tasakto aknas na siya tekan start na ni ke one must be born again in the spirit of God. Pangay point siya may nakalin push inge na may tayo for laulyak ngon siya inilyak at alam kung nesa pacl ko ke Rome kumakalam nila that's the pangan favorite greatest chapter in the Bible. Greatest chapter in the Bible. Muling nga na pamahula. Na mingad pangay, ala akketeyac wo Exodus ng ulya na kay requirements marek nganta. Masin na sikom mising matlash Kosrae na manas long kadena kadis besuste ke ngan God. Orek faka masingan. Kum long kaslan God to preach. Asker Rome sapta singaw. May chain and preach the gospel of God may then long na kisben kolan God ekal na may singan wana lipan get a siyak ya ifin kung patsyos Mary kumako lamangan na kisben pakatan yoklan God pangan or wana spiritual perchingan namta kaknas na ortania ki pangan ouiya singan me in siyak la katin suwang na ke priesthood sigan New Testament ngan na requirements ngan pangon lan God na kada sipa na flock ngan siyak chung ordination system practice makatara ke congregation church class la fakya it's aligned na ke ngon singan pakan men siyak la ke Paing kakada orang na practice pia na pay kat lay our hands on it mo pangan ko ene na kadinita la ngon singan nilyak na ke pangan masingan pia na pay transfer pia na pay ordination of priest si makatash kan la pay oret malan God when Moses oret malan God pay na kun follow na ke winchu chikatash kan pia masing na ke ouiya ma ina kadnash ke amo kumetangal ma ke Old Testament na masing ita ka na ina ta ka na pang ngon lan God in God ka simet kulacnsap when pay ta ka fakak na pay la pay kat belongs to the Tokalan God sing. Kat siya lagi na fela sing man ngon man God. Eran ma tan siya na lagi make akmasra oret na siya losngan. Nakata masayak lagi ngon man God. In our kulacnsap sing. Napay katash ke pang key question sing. Lamalap na Mr. Liban kumdi sinsiyak si mataka Paing kat finriti meto singalon kos fason kos na siya kor ni me kos fason kos na ke algos ki kat sam kun na ke may pulol Paing nangariti bangema meto singalon kos fason kos akalemye malemel fak na may kat check na sam kun na ke kata elements na ke la asngon in kat kof fakain sias makam ke in la som na lek sejel fak na selos karangan ko siyang liki may pulolan met Pharisee met Sadducees di may pulol si kasam ke 11 is Paing finasin ka at kat falatek te Kosrae dash ka kat tile nanak wiowos faklal polal fakla dia false ko sin siya falat ko sin samso ka simafak katin mo yak pulol na sisik or a car na phone siya in pulolak. Ko sin na in es na may pulol matalan makuluk tigi ko was. Ta ko siya nas na bay. Na ko siya ona siya fulin car in fulaw sa siya ma. Wangin na may pulol ke. Wana ke nga nanaitala Paing o wiowos. Ta ko fue nalagay lalas akollah inge may kaksakin na tari Christ selam lan ka fue nalagay lalas papaso for lam jing afak tuya
Lila ka din nakflat ka final kay lalash. Cheke paret ma osh mo akpulol matalan. Makuluk esalalal ke. Eke pret ma wangin mo akpulol ke. Pret ma matal epay. Mga chanam ke Paing na ke iplan me. 11 al 2. Nabanga sumsifos yung ngayon kashakat ke. Mayan ke Sadducees Pharisees nga kaditala me motive saldala kimalos ron sin lame. Arfaklum ke me pilojingan ka ke fastu maritia. Kulong malab gam saka Pharisee Sadducees ngan pangsiya mati siya dia ke mulan met ngan self-righteousness. Tal mo wan makuluklalos. Ta asat na ilal sisis la ke life and jingan. Tal ito na pa ila tal ang ngawuli ki met siya yang. Sat na taga na siya Jesus na met nga elos som mon kan na pa akwa ma wanan dan ma ashu waslal dal chi fena in akshu wasil dal. Ashkol al dal chi fena in ma akshu wasye makuluk lal dal. Na leshal la dal ga desi beflot na get reference ke me Old Testament nga na you cannot do it on your own. Self-righteous silang with Pharisees nga som bang Judaistic tal taga relevant legalistic ina ko na ramasing of course or ke akwan kat ke Old Testament na elos ina na akos inge na masaya la tagang el pa taga akfonya la ke chupen lutut ki pelos long ke pelja el show up tal miss kay kalen ka wolos tal tinalila pang machima taga akfonya la masaya siya taga akfonya la sacrificial system siya na or dal check na looking forward or dal tinali their own planks in their eyes. Tan mo wangin makuluklalos. Nara chise lalle akale mina pa ke maliti lalinga. Ene na pa ken yokliki maitngan. Oyalan maitngan kat te ukay mailo sashkangan. Ta makuluk chengan pa pinatagan ke exodus ngalungan. Ifin kat leta na siya orek makinyak falaw mailo sin kanga inwan mapulol bakya. Fikirya kita na ke system singan la Jesus el panay metigin na priesthood silan talik na tingkat ngan na approach fan na ron kat ngan papa na kalam ke ale selayak lang they have to go through all these requirements in matake present in tune God siya na manas na leven singan makay na in the New Testament Jesus magana kain kunay la leven singan el pa pray in mo jima wangin makuluk ke nang akong kapas yang nagamasingan kat mulin may kat aske son na phone na napay ke daily ash makuluk taga singkatin pel na kay para 7 days requirement si kuma taga akate kay impact to lusingan pa ali yok si pel na kay wa na kadin taga shek na manas it's a daily devotion na ke ngonin akketeyac ke menanak lalasha pati sila fakang manakan ka makuluk sip kat koso naro if you manakang ina kung taga pel na kayo para fact mo do not cease praying go ina kung taga pray pel na kayo ikon matake ma lulin pon ka this is a 24 hours thing kat committed matake kat siya digina me malan ka ta man shigeni makuluk lasha man wangle ouiya si met kat matake pang finchak lan ka then transforming ka didiki mol si last metan mol faga si ka from ke mol si metan integra kalemina ke tupukian me makumakalemi ke foslo kum riti ang riti koloshe sapta me tolu sakli pange na fos lime ko sfaro ke mainge ko sinina in le na malang silan fela short main ko was in mise pange ma leven mange takana ke molas ke New Testament ko sin in lela in mise or ma ke mo lowos meta kainin mo makuluk lan molin ko show katena la ma fok lang mani ko lang si kuluk a rap ko el weapon na alu na ke marshallella ke supenoy ouiya inge
Kashkaraklan God fataka na wiowos siya tiya actual. Ko si fena mol kun kanin lang kulukinge met kepel lama inge shat na lemi mol lowos. Ainge kos na 90 si filara lama inge kashkasak mongsa shangesha in wangen gas in akulukimet ka kaskasin na minta ka line oilos. Nik met kaskas kikigap na sinsiye. Takos sista tarimol mata lowos. Wire ma kuluk meta. Enge kos mol kun siya mol sasya. Kat la mol sasya siya inge. Pang masimata ka in esta 11 when ngon lan gadin ak chikila mol mata siya. Pang transformation, pang sanctification process siya. Na sibas flok na nake kate compare for ka na issues lete. Na issues lete. Na me if you want some wheat macam from kunyak ke offerings ke liftika sapta singan wheat fita singan na patati mi siya na sipa kapa. Na mi siya kap mo singan in sipa pataka salla ke chisel mi siya finchak singan. Na sipa mo ya ke lenak tolu singan. Pharisees ngan elosten ali mangan. Nang ako mo siya we have no excuse. Na tigin ge Mwet tol falachilash nga ashin gashaw sitting at the right hand God Father bangay God being daily sanctified. God intention pa matake mol si mata siya. 7 days tal matake yard chingan or pikengan. Nga akong weapon na ininay in the spiritual sense of life. Pangan cash of toto makum siya kaya nga mo pangan forge. Lumalap na fasak tolo siya nga sifac naging collection na presentation. Na collection siya nga pa siya naman naging sifac na presentation siya pa usiya na yung mata kipel si kung gusiya kan kaos ko sip tuku nga. Mas nga me siya pa na instruction may da kya nga anayin pitse si may da kya nga pa in me skiliye nage receptiveness lan me na naklalo sa na elo siya is fakamangan na para kung vinliye nage me standard listen commentary Mwet singa na siya klaka katil mwet shawl siya kung naliyash mwet kapsya mo katil mwet shawl siya na vaksilan mwet si mas tanga vak mo tasyak ta mild describe nga el anain painters el me orek malala el liang nage preliminary task mainalen rela met nigi el rela shallalan when tago mashallah itala fin service male shallahan then a prep yaklewo na el te kay na orela shallalan in nesnes ka shallalan in jem nage enil shalian nara akalemila God was taking care to do likewise in the text at hand. By means of meticulous instruction, he was preparing us to recognize the seriousness of the task at hand. The seriousness fakla, the word won't adhere to unprepared hearts. The basis ng fact pienga, unprepared hearts singe pakat kalim ke kumshaman pienga na ke kate arafakan na ke faka klasha na ke insiemate akollah na ke kama mesina ke na metol singal tolu lemegos galgos kum fak pengale kalim ke fakla kata patat le na yen yot fite abangan dramam ke fite bienga yen menini fok ke affair tie patna fite ashanek tajak ta ke fata takek sen mashanek of folla uli. Keshipen shikle folk na geoka, katafite patatin martin kokula, siakapek, kupoye sen makapekwe. Katafite patatin na fin folk wo, kapek, sus fago pespes. Katapel siyo folk, katapel ungol, katapel tolngol.
Kung fact piang masi siya akketeyac vaksila ka masi makadak fashion ite mansin mat na kayo. Mwet kim singe. Yok manila, yok salary la. Kade falin man kan lala. Mwen siya mataka na siya nge. Mataka yurin kat papatamarsin ka siya. Nara king ariti kanin me soil nge. Nage la nga piya ke kimange. Nga siyangeng ke. Ke kung ba siya kakmasin nga me faklom ke. Maritsi ke me ato mga riti. Tvanataring nge. Meto singal tolu bangan fasi me wars ki algos. Katsum nage meto singal tolu at liya popolyak na nage tokosyalan kat singan na kumli sombe na nage context lan ferry singan. Eldaga dalri check ilya na ingen al sampram na sin matamalit ngan in parables. Man dalri check ilya ra el saman na sin may kalim ke ouiya lan kat. El na refill mana kayo na sin no more anymore when rejection jangan sonol tari nakatsum na ke aisha fakyak pa na tari mo ngan el chivena leta ko na ke tala tala recheck ilya na ke me popolyak so ngan na ke fashion clan seats ngan lamaya mo me source ngan kalakun na taka na ke internal pangay folk ngan taka na ke we're talking about internal me being lan me fokakos kan pangan kata is kata parak long shetanil taga isla kata kishben kafufulan fella ilos long tenak okala kapke na shakpena insia siya pang pachi siya taga na kenge eldal expect mo chisestan taga freedom from the Roman Empire. She said, mo nga control fell on the phone nadari. Kaya mga academic kingdom ako siya. Jesus pa rock siya. Jesus pa toko siya ising. El control manake watari. Mo insiya was pain na nain. Mo diyak leo. Na umni may asur siya na siya kating kalam kaya mga. Katito na me folk to dumakalamyak ngan kata patatyang na ke pe na kata patatyang na ke yan yot ko kokul mangan tena shem lawo make shetan kike play shetan na kata shem lawo pataka na ke fako tolingo longo siofok chegum riti pienya pange fin chaklan kat kadin taka na ke ouiya singan kadin te wen na met big met ye tu yaklana Jesus ngan siya met Pharisees ka scribe ngan met kolan klik na din Israel ngan dal kaya pala kaya siya na maliti mo physical aspects of life pa na focus right erosion ng take masap al mo siya mo akfonya klatari masingan kay Jesus na kaya parables ngan tamlel wana nga akalemia taka na si kumusenge umle vingat tissue gete pa na refill lesang na si matcha ko. Na ilo siya to lapel line shuka ikat na siya. Papa na parables ngan. Ilort maging parables insang koso may masyang long titila ngan. Na refill nga na siya matcha long siya long. Pamit malitut lang ngan. Malitut ngan si fe na siya siya. Lefo mo rin maging kasin popolyak na kilitilong ngan. Inukan na siya lo siya. Long in ikas na silo siya sangin siya na kaya. Nang akong weapon na in the same concept kataga if inwang shutta pellash na kekastan ka ette ikat. Ette okala ette ikat na siya. If ingat sang malan feeling taga mettigi mange kata ikas siya na sista ikofla pa na man wang pellash ngon si mayin na ikas kat litikat nga wangan. Na para si pa na flock na kaya ordination siya nga. May requirement na ke congregation law siya. But, or masaptaon ko, sisisakin ngon. Napay katash ke, when arsh, may kulacnsap ingin na, kat kalim kela, matayin futin na, matarik likiyac, 195 si ma body of Christ singe. Pangay masimay na kadin taka, compare na ke, la, siya, Moses ma, tal fash ke akwak makatil sang na silos nga na, tal patatlepen. Elos patatlepen. Nasikom mo siya
katekin met nge paikataske ma akoklan kata kom tagakali mi mangan evin kom tiam ta ke you get out the way wana in pangan sifac lom fac ko ma in akes makinye ka te in one in chipataske nge kulo manlap na sipa usi masingan kule Larson ala kulo manlap Larson not by works we have done, but according to His mercy, save us from our sins. Kulo manlap. Wang in matkan siya na mo la. Or malangkat magana pa kan sang muligat la. Kulo manlap. Larson. Kulo malap i-vaccine lana Kosrae. Namun kita may sekon ke school ngi kadin ako katan ke ipsa ko nga nakataka kaliye evineko. May usi undan metla na inge ipel singe in Kosrae. Well, met puyersla na iba ko sliye on vanadar ngayon, Mr. Liban Vinkovrakla isam met ngayon. Bangen, ngani be comment si matagange, nakflatchi. We are as filthy rags. Lord Jesus save us through the work on the cross. Nothing else. Nothing else. Amen. Amen to that. Mm. Ipsiak lunga shanram ke persons, place, and purification. Usela era na wen natal na kenian utyak na kilom nuk matalsik. Tuwetik te kanalosle. The ordination took place after the tabernacle has been set up. Na akademia ke Exodus ng longar pasin na gatong ngodit ko saan la tabernacle singela na 10 like structures.
It was situated inside the courtyard. The courtyard chingan ki west side. Kipel si mam daw correct maganyak tabernacle singa. Ilpa most holy place to be entered by the high priest only. And only on the day of atonement. Bako makalimik kepiyenga. Na fakla the completion of the tabernacle singa. But with the tabernacle completion, there was no priest in particular use it. The need of ordaining Aaron and his son. Pangipel si ma me ininayakin me mochuya klelos kailos in Akmusrala. Nagsinsiyak si matakangay pa mekat kain akkelemye kalnutela mafal ke baptism sigel elaleran mangen na ke ouiya kelos ke kofa. Me faklum ke damle lipan. Me masimit me faklum ke baptism sig. Kaksakin ke baptism na ke aknastasiyak na ka Aaron ke kofnge. Baptism ke kof pa makalimyangan. Nakat sam kun tiging sam kun masing met na ke kashing progress me Right malan got na ketlik natin natal ngan Israelite ngan if got sum na gen New Testament gospel akos ngan no fonda na chat na wanain tafon gospel ngan chat na sam kunyak choose name belchingan so na taka fon na get church machi sel fat na sel siya Peter on this rock I will build a church. Katuin siya nga, siya pa na may choose, siya na orientation lang, audience lang Jesus nga, siya na may choose. So na taka opposite na kaya masima, ito ka kaya sap sa kumaitak na siya Apostle Paul nga. Apostle Paul ito ka, paus gospel siya na siya may Gentiles, na kaya may Jews and Gentiles alike, na kaya keyword siya nga, kuwas pa yung Munun Christ. Munun Christ siya nga na kaya, on this track, I will build a church. Two different things na ke oret malan God through the Israelites. Kat check pa na mata ke kataka ni ke matawaken me to sum na ke matawaken oret ma fire check pa na choose orientation mataga na ke baptism singan me baptism singan pa kumakalamin na ke submersion na ke kof singan in all those le na ke me mga kalim ke na ke mga lutingin na taga na ke me to saptatolu fos luowi mutawaek fos ngalit kors akalimila Jesus te bide son baptist Jesus akalimima me for lauli after tokoshan gachak apkarne. Part of that gospel is water submersion china kum baptize lena of course metigi Jesus some rec ministry la the son baptist akwaklan gata submedia me and submerge ke me oyan submission chingan of course got follow na ke me baptism sin na ke me sacrificial system chingan if ingom li tukun malang chingan matal ra kisyangan kung me first na met toto yang na ke lom nuk chingan our space in chin nan la ke ko pa pangan ma isang olala elos tu lukunu me met na kay wine lukun dalkan ngay tanggi la Aaron talik natal ngan priest ngan elos wanain manak la tuin in matan me met ngan no fon na o wala el dal ke kof ngan in clean their outward at the same time in their inner wanain the signify inner may taga katram from kun get New Testament singa nage Baptist son nakel Jesus nakel me body of Christ mga from kel Paul ngay wana lang taga mo ilte taga baptize why should te pel lang nake baptize singa el chifa na fa mo wala ilte taga baptize el taga nusi masima issues la kang online kat singa me spiritual baptism se pa focus sila Paul ngan katin taga li akwak ma katel sang na sel Moses may priest ngan nake me patience ngan dan all of those la signifying me niceness la lalos in
in their inner being before they approach God to the most holy of holy God, holy of holy place singen. Nakataga liye compare sacrificial system singen nagel son baptist nagel baptist most full la Jesus get full submission singen submersion singen nagel or malad Paul nagel gospel selus ngan good news to the Gentile ke gospel and Jesus Christ na kapasya kipena inner being shake aknas na shake sacrificial system singen pataga manik leke sapsuma polilus na sin me Gentiles ka choose ngan in kalimla the finality is masikadash ka nga pa isuste ka ngan ka me baptism singen na wana nga fakya alle yokshibagan kalim kela water baptism singen really oriented na get on this rock I will build a church siya papa na kapash na get body of Christ singen kadin kalim kela water baptism singen it's kada church or ma pena keta it's not a requirement na get dispensations of grace katash kanga na get spiritual baptism singen which come out from the outward me owulelan aknasnalan eran talit natin nga in utyak lan sa pikat pa peking ko singen in cleans it physical clean the outside the el signify inside el wanain som mo wanain manan lepe we been a while ma okukyangan el pananga fakipenga wanain physical me matalyengan physically ngan el really el kapasnal le at the same time anigina kalim factiongan taloro outward sacrificial ngan to Kaya pa insiyangan. Na insiyalo sin nasnas na sin kat meti kita lucha kulacnsap ngan. Napa kikche larsan likiyac. Kateka naknas na sikat. It's not our works that will filthy rags. Para chisel the mission on behalf of the new covenant. Nakat liye luti lal Paul ngan na spiritual perch ngan koneki KahsInKol ngan nage baptism ngan. Water baptism taga nage new covenant ngan na it's a spiritual perch pa yun na. Outward output and intake presence after we are born again inside. Managawa sikyak langan etaga pakatawret makinin faka Paing washing na sin fellowship. Pangan connection sin ke KahsInKol singan. If in Gulamalap namde masil fak nge el fossil singa pangan efficis pacl our salvation comes from God's special favor alone. It was appropriated when people believe. Ara, lokip singan, kade fast namit ki, first time ko sa gate course, tamlil, shanam gun ke, ramon kanal Aaron, nuknukil nukum na anointing lala, na fakta na nakumalang Aaron ke nuknukin metol, pa me attire singan, nuknukin metol, nuknukleles ma on ye effort siya maloyakin niwe siya may lol in full way sunil ya ke may lol chef kapria akal matal kulya kasing efak kasakin yak yang na LEUM GOD na is oil in Akmusrala kuya na finsifel Akmusrael na anointing singan pa Akmusrala na ouiya na finsifel singan na attire lala pa samram gunake effort singan kameloyak na inuwa singan melol in full wa singan ar faklom ke attire blue wanangan marsh pe marshal tal sang metlikingan me long count kung sang wanan malayak lelishin na kung fasang effort singan na kung fasang me nukleles how nukewa na me effort on ye effort how na kung fa lotion full warm na kung fa sang inuwa siya na sang breastplate siya na terpin siya kung sang 90 from Kosrae na we kya siya inscription siya kaya fak mo me kasi yak yang na LEUM GOD pangan na dal fully cover ingin na dalakula na nutyak na kaya siyak na manas na sin nation in kulacnsap
nakadala mo fakan nage covering si machishil ching e papa nangan machi magadenan flock ni ke Adam and Eve covering siya. Naksafiyan ipsiak lunga afkeni losing pasum nage descendants nuklal dala na lucia. Ushe wen natal and the komal talang ke nukle losia melolin fulwalos kapria melol finchifelos Paing and ouiya kumero in Akmusrael Aaron wen natal Iltal efalindalik nadalos pacl ke orikmalan metol nitok. Na me descendants sa pangen nuknulos nukum na lucia siya ngan pa nitok metol nitok me vaklum ke. Netok singan fact man netok truck na netok singan the phone na kel Jesus Christ. Wangin la priesthood ma akalim that was just temporary setting katalikalim ke ouiya singan na aqua ngan papa na akalim na ke ushe animals si mangan in aqua ngan elos in follow to get in the presence of God. When elos na kayo kuluk na kat weapon na nage New Testament. Ingenek ko oral Jesus Christ po ingenek ko fan na lan may kuluk na kayo inuchat na ke presence of God. Katikan siya na sum na way. Jesus pa final coffee. Kasi nga nataka ke linigas ka tram nge. Me katyanar metol fulat mo kayo na pa askolan sum na gen matal siya. Amusing siya na la ke spin curtain siya. Tamasi nga nga usi nga jud the fact men piya kum tram kun la katikan siya na oralan kene clash the eternity. But it's not Miss Memo say Tower of Pebble Lasha. Come the fact she bella na sigma ito pakantani Jesus. Men pas mo dange. Ngay ako flata kay dawi lengin na. Ngay ko flata ko kulacnsap ingin na ngay fo. Nga rin aksyo siya pangata ko na komisyon aksyo siya kum. Amen. That's the point I want you to bring up. Pangan. We kulo malap. Ngay sam nam fat na si pel na lelisum la. When makataro si Kawil. To get clean, ordination and priest nga tekan si na all tal para dal taga katalle kalim. Alle yok shomanya tari ta ina si na shomanya men legalistic siya patakangan. Patakan na kaya lutut kikiya makatarangay patakan Pharisees nga rangay that being feel legalistic when in an armatalera in molelan mo you don't have to do anything Jesus is relatari in kanigin mo kung pa makin lutut kikiya nga para matwas nga when I feel mo in an armatalera talfa mo you can't put your faith in Jesus Christ. Me faklum na ke week siya flash mind na yaka. Week si mind na yaka. Parang amo pa nakatram kinkam tawa kiya kung kisensya kiya. This 24-hour deal. This is they lane siya nakataga siya but on the 7th day he rested. Tigin masing nagadin distinguish pa masing. On the 7th day everything was complete. Nakatita last 7 siya signify completion lang ka. El rested na mesing para siapat siya para resting kekas merikil. Ito ka na kekas ko sa ito pa mongle. Prefigure siya bang nakeme naka-completion work of the perfect lamb being offered up on the cross for humanity sin. Pang masing na inge na katlila may tolingan taga 7 days a week talara me temporary ka sacrificial system singan kusya kin makuluk ngayon na nakya. That was just temporary. Taga phone la mutak na ke creation la. Jesus pa siya resting peace singa. Il pa finality na ke mong la singa shapat singa na ke 7 days. Katya taga shidpa sacrifice mga kataka mong le ke kokolan kating kat ke ngan matal when the completed work of Jesus Christ on the cross.
Paing resting peace na la pole la kalam me tamalel. Kung to kakfalet kat nge. This is very crucial. In a legalistic system orkle meta when I feel guilty when final completion about Jesus Christ when mauret makat kan si bagan na insang moli gatigan moli gatla sivena Jesus mo na if I got to kakfalet Jesus ke Sunday instead of 7th day where he was completed. If I got to go in the Old Testament, lenit korsel mongle. I got to go as Christian, as the new nation of priesthood church. Academy of Mwe len shemet. If I got mo got kuflan or makishenri, kay mga key question na ke legalistic ma katliya ke lututlan met Pharisees nga na ke wanagan mo Jesus ilte na complete. Na ipapin na taka na siya musyeng nga. Lakat siya pating 7 days a week kadin kalam kala makatara tikko lakum sila la me ma rala in may shikasakshin na sin may dam mo kumte ka na rangan. When shikasaksha pa Jesus Christ. God resting on Jesus Christ. We're Sabbathing on Jesus Christ. God mongla in Jesus Christ. Mantine ke shenri. Nansang tupuk. If I got to akfletche, my Christian akfletche ke shenri. Lenche met ke week. Telena kit course. When pang el molya. Ke lenche met shenri el molya. Para got to akfletche. When completion ke gospel singa pa resurrection of Jesus Christ. Completely and fun na kafa course in the fall ke system silang talik na din ka ng Passover feast, unleavened bread, feast of Pentecost na mo feast of first fruit, feast of Pentecost. Pangan na ma tolu pakat ntasan no feast of trumpet, day of atonement na feast of tabernacle. To kadinta ka sivenarala akwakangan might ngayon and follow kada weapon na mit Pharisees nga talala on unnecessary masap nga sang might ngay orara chisel dagaral diti lala bring your me edyaloman na ru my yoke is light na nasikom mo siya nga paano nga it's complete kay Jesus Christ. We're resting on Jesus Christ. Napaya pa ito, rala nag-efficiency kung ralangan. Kung mod kailangan. Kadinta ka kay Monday. Kadinta ka kay Tuesday. Kadinta ka kay Wednesday. Pata ka kapat na kay lanit ko siya kay patak tolu siya kung siya. When pangan kung liya, kikek na siyong kan liya na kadina naknas na siya. Kadina ka nakswa siya. Kadina nakasmak niya kaya ngan kadin len na kayo. Now, which is parang afak ke manteng ay ngan na pa ke masikek na nasyungan. Now, of course, katsum na ke context lan me platform singa na ikek na siya tamla siya len ta karela platform singa kin we might Kosrae. Na inge na kaya kung taga ngalal mo komonia na ke mange komni masikyak in siya ulungan na ilos me mtay katil ne kum sivena kiti lo mantenare mapam orek mange na nge. Triction tungan cancer inge na la flock orek mange. Nakatliyan na kaya ouiya nga ito na, man, may katakos na kaya ako kung kata. Katla akin siya ouiya kat. Mga malam taki, ay kakadinash kaya. Kadin ito ka patfunyang na kaya lutut kikiya. Nga wana kadin ping, kasi, we don't need to feel guilty, man. Manakawakat sang nasin God through His Son, Jesus Christ. Punishment la kaya itak yung nasin Jesus. Ilananak na fon na makuluk nga. Na ito ka nage 7 days siya nga pangan na naklasyo. Itak yung nafon na siya Jesus Christ. Ika din nun ka 7 days a week. Ito ka na siya na manas na siya. Pero nagawakat na nakuluk. Katara makuluk nga kataka pangan. Meto siya nga lalko siya kung to litiya kaya. If in maslon matchil. Kung som nirun matchingan. Sige nakswa sila. If in upe na som na kaya matluwa katolo. If in man som na kaya church. That's part of ouiya my church. Nake unity siya from nake shamsyo. Tolngol tolua. Our discipline may nagadin liang peke
church larger, kadin protect the church. Na 7 days siya ngayon bangan. Lain na kayo. Tigin, akum tigayin ta fong lan fela ni sumara mga kesyen ni mo fall. Pa ordination silang klik natin April amain siya Moses klik natalingan. Itakla siya, itakla na kaya Israel tal. Itakla na kaya kufin Paulos, kufin Nielos in galam galatal, set apart strictly for the work of God. El tal pa Mwet tolo na ako mas ke priesthood siya lesin ni Mac tolo siya. We're walking, we're listening to a different message. Katin along ma fella long. Kat long na ma sim na ke Genesis na ke Revelation. Katoro oret malan kat magayin main sang aking chuwil na kat protocol. Inland na kayo. That's the 7 days of engaging in the gospel. Pangan natin siya insang tupuk kisensyak siya. Tikin. Glomala kwat fala na ke kapa singe me. Listen si mga taske nge sam ke na ordination si mga sam ke Akmusrala lal era na nake priesthood singe pak katundawa ke Exodus longolya. Na ba details ke instruction may dakyangan ba tako ke puksyak tolu ke babal nato siya ke bukon ngolon gos ke Leviticus algos. Nabagat liyak foni yakle ke Exodus ang ngawin nge. Na nage malutut siya nge likiyac ke tao sintolu masom laye masimay nanti kuma ba Aaron Moses misyatari long dead tabernacle siya mamnuktuk siya Jerusalem temple siya wangin lebem singi nara katsamram kun pe ke lenigar somdala temple siya pa tus for nge misingi temple siya pa akketeyac penasin mutayan se ke well Samaria mahal som fakak likiyac makadak fashi genge masima wangan relevant sige ba katilya la mo itikasli makataske men mutayan siyam kayo na som fakak na in village lala ke misaya siya ke matiya sil fakak ala kalam na sila ala fishesh ki katanda critic mao fishesh na ba masima kadin na rapa samram kun piang ke compassion siya menga kum kay na rin sang uplift spirit lan met wiyows nga kalim yikim dawakiya Republican Democrat nga panamain nga ameta pa suffer megaterake ne papa makuin fashion ka divorce nga talika pa ilya ke menga kum kay na rin sang gas tense masikyak nga pakanten met mga cash of inenye na ke medical insurance mga nikinla mesikyak na siya pakanten pa met mga ita orek makin na ke food stamp ka may mga mesikyak na ke nara alayok sipe kadinnan kan ke makastan ka ata ita kan kaya sikat ke la mekat kay compassion chim samram ke lagate or faka inge kadin kan kaya met wiyows pangay kita makadinnan mo ang nake in mata orela kay no ye makatema katorela machinga te orela that's irrelevant masi makadinnan nashke pa katpapalenusi kung samram ke piangala kapenante ni keklam dash kadin di ma archmet fakla masingela katmutanan singa taliksin atash ngi faranate walumla apasmet matam ta denay kekla along testimony ngi nara anchikin nan kala katkapen nget na katena lima na sima ni matakinge na mga lina pa alepkanen metlasinin na enen na pay kasha misingi na kasha si magat kendawak kya pa kaslan gat ay intiya may lokaloksi kaslan gat ay masaikat pangi ouiya si ma ngali kya
Manaspe mga liki Facebook ama anain melokalok. Nakadisuk fika di norela mange rekmagan true doctrine in sang kashikat kewa. When it's not about you, it's not about you or me, tamalipan. It's about preaching the word of God. Naki mail fakla mo kasla kalmi abangan na mayin kasla te kan folok na yurol pusye. Teko. Narapel na ko amit lan gata, kamay talip sila kaslan gata. Mutawaek mukle mo tsingan in fashion namit. Napan nga nga ngan kin o yes yung mga tako kaya nga din tako. Me week met we are proy tafila mo makakal nga ke tako. Natlang si interaction ngayon kasi kat kaywa ke. Gefaklom piya nga nagay mo ko. Mama sikya ka te wolak para sikyak mga nasika. It just so happened that nga pala bako tayo langat, ngayon kinla, nga tena sumno ke ouiya upe ke, yes malimal ko siya ba nga, me, matayin masilak nga, na yeit ko sumla nga, urik maging crutches, na nga nga confess. Nara nga, ala kaksakin kat ki, nga liya difference ke, lusiyan yes yaman, nga limited in kaya siya ula ko, kikainin ouiya pespes. Na iplak kaya nga palakay lang Witalik sinatas ma tumor si kuno ya kinji fel last ay dek lang kat kaksakin kat timawulas para mga sikyak kat price yak silki kasha mga sikyak na pala factors mo kadin sang na sil ilyalasha kadin sang ilyalasha na sil na may nga fact mga shman nga na sin Mwet Ashmete sa lalalfungi, ashmete reticulia, narangasum na yurin kadin pray na sil. Nga kalim yun na sin met mga confide na siya mga went through. Mola ka pang Mola ka pang put on the line Nga kalim yila. Wangan sanan met ke fakla ashmasyoro. Na masi mga syun nga fak na ba, barang nga fakla na syun nga nga siya nga si Philpe kayok. Nga wula na pa kayok. Na massive fun na ngayon na narapa. Ngayon nga syuk na pala. May nga kayo nara. Taka na yetan ka at siyak sila. May ngayon na nara. Ingan kasya. Na parang nga kayo share ata. Ipsiyakluan pa. Nga kiwi met ma. Unwayak la kayo lang ngayon taka. Wowayak kaksakin kat. May kat finde kaksakin kat. Siap ko tamo tepe na me shoot in fact kima wala na malara na siya. Nara nga finget lali nga te fakin kuluk dialysis. Ita si pusya dari masya na cake nga sumna ke nga fact mo kum telete na inin na. Nga fact la with conviction. Kung may kaulin cash lensing out. Mga fact la. Na pa na nga masih nga fungyang na kaya nga akademya na suma ba. Nga sumna rin final priest sila shmab ka. Nga sumna yorol. Sumna yorol siya kikara na sil. Pasi sarang ang shrek. Lakum ka ouiya. Nga kumda ka faka kiman. Dene ki sette. Parang ang shrek sum. Me. La kat ka nakfasya. Nga kunayak la. Aw siya kisen real sa falle. Kat finte sumdutut pa pacl. Kung ramram kun kasi nga sa lalikang. Kat finde ta ka shoot pa reading shoot kal nga yakke na katay ka laf ka mola. Na bangan siya pa siya nga share na siya mga. Agla malap ki kung me akademya mga nga lalal fungina po ila kat papala ka siya. Everything nga mo't kuluk mola siya. Agla malap. Pala nga fagod na room. Kaya kung malap ke personal testimony mamushe kung matal share mal syungan na sikarang alien na pa effect pe mo lakangan alle taka na shame la ke malan karto ngante falayak lalal fungi lakangan alle lalal fungi ma papa katil me ulela na shesho el fact taka na yorolle kasha mana kayo pero
maluto chinga si bataga phone yela na pai la ako mile sang na sin ordination na ke metol lan ngai taga metol flachi fan na las pati gina la kalaming phone laral Jesus Christ na ngakom kataga na likiyac la lalfung la sa inel one at sontolu me akalaming between sontolu fostolu na kilme korsngan kachif bay shuste kang online card katina ka ni bay shus lang man kat no phone na met kuluk nakeka ti shus langan wana ka takkalam yang ngon man ka ti anin card Paing card nakatekalim ke portion card makain na men efo men kataka tol na mana ke wataka na ke cash lala muta ke Genesis som na ni ke fakya pange me mashi makatria kleliki fela pange me direction pange compass la como ngon man God nakataka ikesh la Genesis proe God ikas na shish mapayalong makain si was lom Paing lom sigatin kalim ke aru faithful lom ingenikin lang lom e kasmo lom pole akalim ke fi sapton gos put on the armor of God when pange mach katash ke kiki aplal shetan in potaki kat in shili kat in tetakana ke throne of grace shetan el kiki at na pa elpa father of lies katash ke situation ji katash ke when kat disobeyed when Eve elorana sang na siletam etam pa ele aroma mukulay na naro matake masiwas el patachang na ke nakadash ke masing to keshipen pakoten yoklan God el naurela tarin genikin mold so kung so layaklen genikin mold so kung ke sacrificial system siya ma tako kat kalam ke ordination lan priest nga tako fon na ke walang sashi singa ke Jesus Christ pakatash ke mising nga na makatash ke mising nga katloin ta na we don't deserve this alda kalaman may siya in show the compassion kat deserve punishment alda ka usye lang siya kawul lal ke obedience like a kayo will suffer the worst suffering in this world, the cross. Kata commentary nga fact may tak me wine ka me el sanga nim. Why? Because you wanna purely me nanak mak el sanga inak matol to yakel. El ke in len condition siya as a human being in nanak makulugo pang sacrificial el pang obedience lan chisa siya el din na kay na matol to liyak lente pala makayo ng mo e give it all kasi ben lang si kawulal na siya kayo na kagat kapachang na kemasing we don't want to let it go 7 days a week kataga Sabbath rest on the promises the purposes the works the ways of God through His Son Jesus Christ. Narang alek kulo kaksakin God ke platform lowos ke KahsInKol lowos fishing my tek na shell tamlay share taga phone na kate wiowos mantini ke 7 5 Pacific Standard Time in the 5 a.m. Pacific Standard Time me na Tuesday Thursday 5 p.m. Pacific Standard Time. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7. Ako ni Megos, lututeng. 5 a.m. Pacific Standard Time. Tuesday, Thursday, kadatagal kay ko 5 p.m. Pacific Standard Time. Kadin kang kun salal kang jing. When we, katrat na niyong titi, when pangarit malalchetan, ilka katin poke down na matake masing it's good. Don't mentions kung data may likiyac. Oh, hinaga din na tala. The next thing happening in the prophetic calendar like God about rapture, according to 7 Thessalonians chapter 4 we're gonna continue to pound this so we can me Deuteronomy. Met
med tigin tres kala kung makalamya reputation ba reputation emphasis reputation relationship ma capture ni kaslan God kating kalam kala pang breaking mole pa usia molala may musla na share sa na ifing kumtaga mo nga sumata Nintendo nga sumara masyayang ene siya ni nakamucha huspa pal siya pukinon siya mo kumita ka kaksakin ka awangan na kapaslom ke lenon ko siyayangan na kung miss the point 7 days requirement siya mariki ke ordination lal Aaron talik natalingan you need the daily bread every single day hinka pas na ke gospel siya nga crucifixion, death, burial, resurrection on Jesus Christ. With that being said, ngatikin tres kalino in long silan God. Kataka wiko was 5 a.m. Pacific Standard Time na ke maluti siya ma kat akalim ya petay ta katata akyok ye tututen siya metol falconyak e commendable high priest. Nakat akalim ya may ta ke ipusap ta ikor fosya na kasinya lakor. Paing siya from kalye, paing siya from ingan lak atlan mat na kay wana ingen na kaya wiko si noy long silan katin len na kay wafan kaya flogan ng bela tigin ng dagarela siya from me kalye lalte rela proyo the cut place your new family kulo man lap atlan mat na kay Lamalap tigin siya tigin kumakalim yung masing pangay elal si Petra likiyac tamlay Larson. We deserve hell, but because of his grace, love, and mercy, made the way on the cross that we may escape hell by believing on his work on the cross. Kulo. John 3:16, John 14:6, every sabta luo fos alkos na ke here. Kulo man lap Larson. Tigin. At lang na onso kong Kyle, kulo man lap.
Commute. Oh, okay. Nga siya clef kaya kung sukuin sa kali. Alla una pa kulo malap. Angen ma kumdutiya. Kaya kaksakin kat. Anwi ko minakilin met wiyash nge. Kulo malap. Larson. Mata ko kas lang Pat sikra. Total Larson. Srui to siya. Larson na Wilfin. Winfield pangan Ang Shuf Polino bangan now. Lumalap ki. Larson ilale in case show ye ko. Kadin na me kind interaction jeng kadin na. Hey, kayo Ay, tama na Michio. Kadin na dila lucha kal lumalap. Hey, maki David Rose lumalap. Siya ma yokshi ki fakaklashin nga ke programa asmet pangon yayak met ma finden na si mawangin lang ma wang na siya dongil Ne Michael. okay tingin is magala okay from na yokshi ke men ma na siya maki nga fakla nga ito ma insan kasha met wiyash makasha shash gani ka edwikat kasi tingin makil mange metlash mamas met mawangin ita with church and marshware kanin mga kashakat kayo. Talagang nga fact Soldiers, sailors, airmen, marines, coast guard natas arpeke surface misingal. Makan relate na ke masingan sige nan giving am tay deploy Iraq Afghan mising nga unta long kum likiyac man na wo sika deploy ka somda South Korea, Japan Okay na matawe kaslan kat ka ke like cash. Ifegin kat mo kaya met me willing in the ka kastan ka. Of course, pangan. When me ba nga fact lutua kaya akak pa nga fact pakanden mo tu slal met la sumnen kalya ka. Kal cemetery nga lepos me lalmet met kasha po. Me chises el fact ke mangan. Meta ko siya clam siya gayete po. Na popolya chepel me talan me gor talan singa ule. Met pekunya mama shiruman. Fin mai sang kasha met wiya man kan la me ta ka sang akuluki kum kean. May fin ka del wikat. Kaya katara ma file ka dinara ay na kimakasla la fact siya kain line kat. Ars pasata ka fact ke ngata fanam ta ke masinga pe we ko siya. Kaya fum telra ma ke online ngan. Me toplum na ke. Okay. Mo ka kainore mange online. For Messi, me ka del Moses siya. Messi bungan. Sigal sa korek makan. Messi anya mo dungan microphone siya korek makan. Messi trick nga. Microphone siya we headphones siya. Headphones. Tangali na ke Belgium Rome Empire rala inkenik. Bayan kenik sugongan rekle may akos lal. Lal niro na sinweda papolelekal la sang fakakos. Sang pangan. Napapen na ke me internet pan na ke mange mit nga rala may cash plalo so katil ret makin pen na naging fakalik me cash pula na lali. Nangali na pala high tech ka mema kaslan ka desum en na kay wa mas makulukwe lesum pen na we. Pangay lang lang siya. Matter of fact, kung fact naging kenik, internet din kenik suko. Elay way suko. Mumfin sum nag-attack. Taklo malap, kaya kilusya siya ngayon. Ngayon, tayo kali kiproy, anong fakan. To metigiyash malala, pressing makadin na nakalami. Kauna. Oo, na pa eh. Pilo malap tikin. Okay. Well, kat kali kiproy, when wangin kalash, wangin italash si Vena, panang kat esmagin kali kiproy, fakat fashion lip. Kat fakulo malap na sum kat papa, kikadako lain
part ways fashili ke kasinge katsi feel bana bashlaye to min siya ke kashalom tametigi kash mga de siya kagating kaksakin kum ke wolacna lom askalena lom lalmet lom ma nukewa ma kat fototo leke akum kashikat ke nanakmanas ke fashili klasha kat nga siya ke kashalom nanakmanas lo siyan vulwash ke nuktugin mayon lom metigim spekatle o kaya mga medalom na fashkewa naen nukewa mamatlash nga ashwenge indaga nalinlom siya siyan katashweya takalan ngan medalom indaga lastlangan fok lastan naksango siya kanakash nga ko ouiya fakama kat nga siya kum kat papanakmanas kashikat kat molin Mwet tutulapel paspes wangan italash itatete panangat nga siya siyong katlash nanakmanas wikat katlalal fung igewan si fanandum Jesus Christ at kami siya cash KahsInKol kat faklo malap na siyom amen